Asem Mpe Nipa Jumatie ena yadu so no Timothy nusum sapresium s. Seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Hey. And we are Latin Casano. Also Timothy nusum sapresium s. Seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yahweh rade ene ne tene kane na dia kanyada wo de beka ye ho eno ti na Asem Mpe Nipa na wotwi efri twada ebesi ene Yahweh rade ene ne tene kane eno ti dia ka wo de kan ho de eye krupo twadia pabasa yadom wakutwa so ne nanka so wono ena ede ebeka ye ho enya asam ketwa kra no so abapa ho sima edu ewa Sompa 93.1 na sabre ya yekika konoa ye was Sompa TV live Asem Mpe Nipa edi atwago ewo ho bronya bosomi etoso enso kutawon sabosome no neda etoso edu enan enene 14th July 2023 ye ko akoyanim na sabosum we kutawon no enye kutawon kwa o ano de papa sabre ye sane aye di ko December no so no eno ti wan hwe ye no amoaboa wo hontem a wan hwe na agradiw every say ufiti ekosu pohwe ntem a ena wani eye kokko na bronya ne ye keka kɔ no wan hwe na ka se bi wo mu etamu a wan hwe no antimi antontade bi amama anje wo ene mpaboa abata ni bi omayo madwen se wo mu de sika no nya na krewa no de obetwa wo manum no mo start mo abu bia no na ankwa wieu yenyere no ye de ni gina ha bia na yesu asumnyu ye kakra efri se won na won hwe wo ma no ya na duru ba bia me di wo ho ya papa ye ko kwanim e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so asisi sam appointment me ho ase eno na de beda Asem Mpe Nipa ya pan pomasibre na ye de emma wei ena santeman achiatum kana man achiatum ewiase apana nyina se Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no eye original eno manfo achiatum ewa santemam dwumadie bati omuna samwanka fiada ene ye boja ye obate omunu asamwanka odifo pokobra David obate nenka bama usu kantanka kajinadwa oheneyire maame yaboa akua esuama bronya woya abrewatia obate nenka ewo dwumadie we so ekoba ne sa chief executive producer ma dwumadie we ene eye ekoba justice primo bema nana ya mensa abrapa eka producers no ono kroya ene dibonkumire na wo chinchin fidie no fruma edema Asem Mpe Nipa dwumadie no na woyu koba kwaku yebo abanso ne de hye ono eso eka producers no na wona wadawroma yakọ Twitter Facebook and YouTube no so no wo mo MC aho bema tentenkramo ahofe Buffalo Soldier ono ena sabre MC aho waje kwa boso na se de osikeka nyoma bom ho no ano de papa oko TV a David ene na pamfo no enso ebufumpa ewo ho enya asem keto akran kofro bufumpa ba maso keto am yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo mi na mete adwam na mde Asem Mpe Nipa ekobose asase so na ene akoya mo chiridwa no ona wahwere wadise nyina no ye bema wo mu nyina yakọ ene hyeden sena wo ne samu no edene asa na betime bu ne samu no enya asem ketwa kra na so Kristofo so se wanka owo so ahwe a heaven unya binko eno so akoya asem foforo obi wu so na Kristofo isusu eno so akoya asem foforo omra samu impomte sen Oforisuo be ma Nyankopɔ daroma ye ho ye wawo ayen enefie nyame odi ababedu unse de bia meka se du fiada se ya na eya sumdwe ene san ya hoto kire se makase na wotweda no efri dwada no ebesi efiada yi enye yize sa na mom ya na aka eda ne mienu eno so ya na yenhwe ne yie e ka mienu ansa na yakosi edwada na kyese eno no ye Samadishwa okoko divoa ye beka ne Samadishwa no enne na nke start e ko divoa enne na ni jeda start atomu akosi memeda akosi ne kwasi ada emo kwasi ada da ya na manfo e de to omo no ma because ade chedwada se wo ye nipa bia wo ye aban adwuma
na se oji wania fiti fiada kosi memenda kosi kwasiada na adwada wankwa adwuma yeyi wadi e wo kwan bi so ti se onya asem papa bi ka enti ya na ye besese ye gye ani ananyakopon hwo ya de kodu efiada no na ne memenda ne kwasiada no ya na eno so ye betufu se ye nto ye bo na okokokoko ye dan ya adwada no e besa ba Oforisuo adwada na nyusa o makasa nka adwada ne din no ka yesen komo sesa no because adwada no enyusa adwada ye ni krakra because one unwo bia unso mo ton no business for no adwada mo ntan na ka o obi oti business asi bia no adwada nko dan ka because o ko fie no ni bo amanfo afefe no ne man fefe na ni kunu afefe no ni kunu afefe na ne girlfriend afefe no ti dwada de agudi dwada ne de agudi enim afe na no ye bedwiridwiri so na no so ne ya plan na bia san ba ibotoma na se ya council nti adwada ne de ye bese emom asem nti ene yade nti panifo so didi a no ye dai o jebi e da se Oforisuo poko abena na pani bibia boko o nyame adom ene so uko Libya memu a kasa e wo ho ene ye Friday Libya so kan juma juma ene nom kwa asore ene nom kwa asore anti meshof o ko wura asore dem wo friend meshof na ge so dia ba juma say Friday bia no eye obia krumata edi eti Libya for so mechiamo shine harik samri meka na shinimu no ye good evening na ge say me so mechiawo because Libya for so ti program de pa na yana translating na yana intimi emfa okay achini ebe ye ho ye Oforisuo ya ho ye na adawroma minu ho zankaye mi agaza ayo da ne mebi en shadam family ni nuanom anyoma bit say o da bi yentimi kana o yankana ya adawroma anyoma bit say bi hade badia wadawromu ni say adina bo wani mu no americana na peda bi o nye americano me nyina me kwae ni me mo bia nso me o nye americano ne mo so di americano so di amesere se me nyina me konko a baba sa yo ene to aso okay kata kraka na bibia boko de Yankopon adaro makakra se de ye ka no da bia me ka se wo de ayesem tene kuma se kom de ofa ne kwa na omuno ka se mbe no kre me do kana da me ka dwada ni fiada mintua dwada ni fiada da me ka mintua dwada ni fiada o da me ka mintua adai dwada ye naika wo na wo kan na da bi dwada ye naika wo be da ka dwada bia no na wutiri mo odin na winning business ni fiada so fiada so ye naika identity wo kwada ka fiada me de woka fiada me ko weekends no me ko fie no wo be da me ka eni obenya de matum adwada ni fiada da me ka mintua na wunnim se ohia na de patapa ba na ma me ka se mbinchiro wo ska wo yire ha adwene o oh wo ska wo yire ha adwene da bi ska ni yisi en 24 wo sika wo yire ha adwene he wo ska so nta na wo yire nkun tokwa enema bi na de ntokwa ba wariem patapa no a o ti ase nti yana kasa no wadaru ma me pesa wo de to ye pani anim adwuma ho se ye pani no omna samwa ye adwuma ya ye se nadaru ma ekwan ben na wafa so a wababrabo na beduru sei me pesa bisua no because nema enema etwa me ma abrabo ni etwa me ma me pacho ekwan ben na wafa so nya experience a beduru sei ya still na no oda so gina na so no na eno de kwaku na se na close doors na we china wakopani ho akogye futu yeah so say wakasa because obi ni mu a obi ni oh na he asante kasa ye kase de odi tuo no osua de odi kanante no e kasa bi mu odu o se si a wudi akire o nti won se pani a
wono no gina fam kura wo hu enwoma e wo wie mu no on se wo kɔ no akɔgye ma menka ene owusu be ma menka makoma mo asem pa ancho nana nipa mani ni bre no pa ye nipa ni fie kɔ animu a ne ho odene a ne ho ofe enyiska wababra ba me pai bo a me bwa ne se menya mfie be se me mpanyini kire atiefu o mesro mo obi obɔ mpa ma me nyinche bia wonya me nsre no me mpanyini kire so won se mabɔ abrabɔ no anya 70 no nanka me ho odene so ahu na se nkanya me yire kra no menya bayo bi ne no awo ka akire bi ne magya no hokɔ se ne ne owo akra oba no wona se wonto kra na friend anto nkire se 70 hokɔ 75 na wo ho odene no enu na omo ne me di nkomo wi office mu so omo na samoa no ho ofe no kra ba ko pe yewi asi du ba bi enyiska ene ye woskani bi o ye young guy but hunu a Sompa senshura no o woska but ahoden ne ahofen shura no ni enti ase wabo akokora mo no enti me die ade a mesre fre nyankopon se menyini akɔ animu kakra no na still me ho ofe me ho odene enkura yi kwa na medim na me no mo ye ne o mo ye no san yinhwe no na me bi wo se wo afusi so no nya semanse boy ni bi o wo nya semanse boy o ye wo kan nyina no aya hweyi wo nya semanse boy o ya unse nipa na ni metadwa no so hwe ne musu ya akunti amba nipa na ni metadwa no so hwe ne musu ya tadwa afo no on sei akwan bi so ayese wusu me nyawa sem nka tadwa akra de bi hie bi bekam ye no ayese on se nipa ye nam wiase no oba oye cute sama na mo no no mo nso ani bre be mo oye cute senye accident a oche ana nso ne befa no a na nye buo bi so ne be firi suro abebɔ no na eya hweyie sa eya hweyie hwade ma nipa chepa owiase ahweyie ene wano because obi ade dance krumu ne time nso ya bɔ ne dua ma na wu mo enti ayesa to usu se nanim ya tadwai de metimi de man se kasa meka chende aye kwam okay emum nanim ya tadwai se de tebia no obeche okay abrati empomte sen nyame adom na so dia kani ya kekamu abedru fia da die eya ne sa eye na usu be ma ya minim de ha no da bia kakakra da bia mani ba ko hehemu aminim da na ni betimi achim nim se bachim so no ko dia so pengni che ba cho usu mpa ya mbebo amane for ni che na 70 no minim se obi di 70 ase wanya nyinkire da bi menyi nana me so inya 70 years aminyi yes o kan se nya opon ma minje 70 years ahoden wo 7 da bi mpenyi nkire say omo 120 130 no na se o chana kura wu kura yo no tie mi wu a menyo okay bet manyi che yesu me pacho ne tie ne say me wo a wo bompa ye so nyame ma menyi nkire bia jai mensreo enti me 70 plus no to me 85 no de me maintain ne sa wadawroma afoso yan chia ye tiefo nyina na yan kan twom so mo ndom ye wo Facebook ho Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so ye Sompa TV se obetimi akotwera na no so akotwere Sompa TV ana se Sompa FM sabre ka se so no so abontini ye hwedwuma de na se an panyimfo adaroma Dr. Blessed Foster won na pamfo wonom atwa wana no e de akaye ho enti no so na no na kyese ekɔ TV so enti no adana enra no obi bisa me sa enra me hu mo be 7:30 wo TV ne so won kra na me say I said there 7 o'clock enti no ya no ma yo ma de entem na o ma timi akwakotie ensempa ne bi nto fo so fa yetu emse ne dodo na so na wa ye de be so madasa okay ya kɔ keteke no ekɔ tukutaka no abam na efie dade ya na eyewo wo futu sem ene sei wan kasa no wa futu sem ene sei abrewati of also medase me futu sem a me wo de ma yetiefo na yahwefo na yenyina ne se ewiase wo ho aya to bo ase se wutu amnika bi wa ablabom a eya na watwe ade eya na watwe break na me hu minu ya be me
You mean maybe. Well, Cobla no Jina hobby. Said the ablant any can wrong. Now, for Cobla, blah, to first one. Also, oh, when you're serious, when you're program. Said an ablant any dimly can yam. Yamen Quaka. Davio, Yamen Quaka, and you put two from. Meaning, say, any power why I Fabian Yaselia in ye. Oh, why a yan what to boss sewa blabum. A blabon yam make a true. Baby, I would do now see a yaw near what train a corner. Would be a day, and your friend is saying, make a try more day partner, a chair more. And see a catcher will be a say, a blabo when a yam make a true. A ya to boss say. Toboase wa brabom na woto oboase ya se abotire we no eya na ewie enkunimdie mu obepele ho saa brantie bi asiso watam ne dua de ato ne kon ho ena wo free we so na wokɔ we so wo free we so na wokɔ we so ye tunifo na asa munya na me bre na aso wona na yi kontim on na di kan eya na wakɔ akobisa ne de ma de ye no Owu me kana wo bo me gye so ba bia medu no mo bo hwene keka nsam nhyɛ hwenem mema dodo na wo ho a wo de ma pesi wo mani sonso no ene ye ka se no ene akokora bi wo ho no wo ho abaya bi otimi hwe ni to wo behu sa wa hwa no okoti ato gota mu kura wo si so no ne ma wo ye no na enye wo de na wo ye ni bi na etra so na so ni nyina no ankwa ankosi ne hwente no ye ka kira baba wa nso so ene what ba de ato kon ho ya wo free bema we say why sa frafranto ya wo no so twitwi flower mu nsuo wo twi we ya na sa no okwa ha no akodi di we hu anasa no akodi di we hu anasa wo be so timi kika mema be se nu menan no odi aboso ni nyina ne se ope obi obetua ne water bill ne light bill ope obi obema ne ntade sika ope obi oyusuka nso so obema ne fuwe sika ope obi ono so day to day bia no na se daily bia no obema na no aduano ayada omna samoa me ho baba wa bi frɛ no wo so omna ne de mi ni di yo se anansan ya mi hia wi na wo ba be ye ayi sade a kamika se ne bra bi wa abrochire na o ka so de ne be ma na ware ababa wa ade achi ya from na samoa se komode no ena o se ne we de aware ne de enya maso nti no e ma na ya na komode me ena wo ye no wo tata be ma no wo yese monto mo bo ase won so a ebia wa fa adwuma mu no ya wo dimnika wa fo office wo mu kwa agya wonte no wo se wo dimnika na kyekyedeɛ na nten kakran nso no ɔso obedru ba bia wo kɔ no enti wo ho adada ntoma anasa abosoma kotere wo de brebre nso no obekɔ akodru ba bia wo ple wo ho pa wo se a ɛya na emojaba enti yesre wo bia se yenya ntoto ho no mede me ho compare wo bi no enipa no obi anya be se 50 years wo be hu no odane kem wo be hu se ne bag ekita no designer wo be hu se brantie bi omono for instance wo so no bottom form shades no obo watches ni bi put this Gucci ne obo designers amesro afa na wo si so a wo 20 years ya fa ho nkototo no 20 years no onya saa ne ma ne bi esa wo ye enti so do ho kototo na ho totuo nti no ena ya na mpempi na no bi kɔ blabo bi ani kwan sɛ wɔno bɔde wo ho kɔto amane mu nti no so on pɛ do ho bɛto frɛ mu daache na watimi ade wo nkwa na amen sɛ bɛ ya wo nso no daache wo mle wabom ana so ankɔkora bɛ medin papa nkasa kora mpo no obɛgye di ama wo ho ama nkyiri ma so etimi aba bɛdi wo so mfa so ana sɛ wana montu achi ɛwɔ kwan pa so no ma ba bɛte wo so aba achi emfa so de a ye ka sa blabo we no eyentobo ase se wo ya ne brebre kwa wo bedru se wo ple wo ho so abekwa akodo na emu bedru no na bia wanu mu nyina wo sini nyina adwiri ntire me so be ma wutu amika eya jam ketu me da ase kantankanka oh nana me da ase mani age ablawati afutu no ho na ebi ase ase ni oni udidi na we onam nana ye show yi amanfo ani age ho pa kyese ba bie kɔ no ɛbo adwene nti ase so na yi nyankopɔn mame nkyia mame bi wɔ bɔlega ye frɛ no maalima so ho na ma sɛ de watwam ɛkɔ tepa amanfo sister Fati Sompa FM bɔlega boga tanga okay sister Fati
ewo tepa amanfo amambro ni bebia wo bia no mechiao na nana wadaroma Kobe's fashion mami ebo wadamfo no wotie ne ya Kobe Bekwash bugosu Bekwash nana mafutuo no tia wa matunu din say buuyere bema walefu buuyere dokre nyame anim ni emmema mebebe epe oba no adokodoko sema o ka kire no ne ade no onya no ne wo ba ko mienu miensa obu bia nim buuyere ne di uyire ni misre bema buuyere me national anthem na ya meka se bema se behia wa ubenya sika ubewu ntew ne nyina na ya na uyire edi mu akotene nti mesre bema waware se buuyere empana twen ne de obetimi atwempena wo uyire chi menka se koyesa na emom se wo yesa nso a fani die se fata buuyere ne di uyire ni bema omu oba no mehu ni nipasu anase sebin previous adwen a ikita no bema bi tumi ne oba tena be 15-20 years obeya wo nkolama no na ekwan obefa so a wona ne yere be kasa wo fie ni ade sebin previous esene ketrema kora no omoko na nso so se entokwasi fie ensem bi ebetimi apie free no ma ba oba horom no eye na ani enyan na nso so ko hu akwala ketua bi a asukonu ma bi a school ni bi ketua bi a ekwan a wope no nti ekwan obefa so wona ne be kasa no na entwaye na na no se be ma bi won mo a obu ne ba kra chan ne yere be ma bi won mo respect ne ba a wawo no kra chan ne yere sa no so entwaye me da bia meka so far as say aware no ho no de me yere na ye first and sana me ma no aba no kra nyame anim se obi kra tumi ka se me de me ma na mesro ye mfa ni die ma e ma because say oba na wo do no a wonti hu gyaye a wumbu yere no senya wo yere asenka wo ma no wa nya sa nkwala no anipa me bebe respect wo moma edi wo mu hunni e chen oba no da bi enya ne sa ehina no edi konsuo ni de ye nka ne de chew ehina no edi konsuo ni ye nka ne de che ensuo ni de se me pedua se be hwe agusto na ehina na ye den e da so ho no mesre be matumi bo oba akọ homa 100 cities 50 cities no de ye aduane ama oba no edibi no nkola na edibi no ankasa so ayeden edibi mema mebebe apart from akonhoma mo bo no ntumi nyi sika to no de ache ne yere nenso so no okohia akola bi wa bonten a ana abaye wa bi wa bonten a sika ode be che no afini muni nyina no wonche sa oba ni sika yesre ema no na wo mo ma ye nkola daachi bi yeni won man nkola no be hwe yen enti yemu wo mo yembu ye yire nom na yendi wo mu ni na menka no njinu akra metima ka se be ma di oba ni even kra boys amu ware ye mu ni ma ni no oba pie kwa bonte na woto na mo a oyiwe na uso yiawe oyiwe na wayiawe obeso kire se be ma woni ma oba didi kra na pianam ni nyina ma no nwe na okasi bia na de so ni na afefe ho kakra na oba no so we nam no na jeni so akukọ so jeni no a wo ye wonam no na wo ye ni yie nti nana mafutu ni tiawa wo ye bema walefo a bujre medase okay pokwa bna la do mafutu se mi di uhuni ye mpefi obla ememme binum ye ni huni emebi ye ni huni obabi wonu ma sabin produce obewura ne fia in fact obewura ne van de makokoro de mu kakra no se we hunu kankabi ne tafre bi obu se tafre bi ne kankabi pie fre ba bia na bia na ntade ne sabio ni pieto anana underwear na ndi kunu eso address kakra egugum ewumu anu yi ba ko no wasi no ahye di huni wo fie sisi wo fie ye ma yare bi ma mebo wo dem ho dinini entinta na wo dem wo sili ni tv na chinye dinini si won tade ye ni ye to bu asese wo be ye enkuku mu horo no wo be huru nkuku mu ye
ensuo na de huru nkukuo no manya miensa wate ankofa yare amlew uhuru mu yie on se yade bi bank tenkete wodro na ne wo ma na de wo fuo no wo wie ya woni nim ne esiwo na emuan kitenkete bi asate edidi muko ni nyina yare de uhuni eniema wo fie babia wotie babia wotradidi wo nchanse eni wankasa wayewa mu de honi uwi afabre oni paduam obi wonu mo ni modwale anu mi sha blanche bi pa sabi fia ne tana so chi no na me kura me ka so moro Sompa FM. am ka chene se bla amenta de ma wo me ko waya eyefi dwale to bo ase wo dwale yie to bo ase wo to plastic yi o motuom ene wo hwe ho sabi me ye memento maka ene wo to kwa to bo ase ye hu yie panka twade bi week bi afa bi twitwitwe ho na sente papa mla ho be ma to bo ase nya daje bubu na mowre bubu nsa mowre siesie hu yie ahune die eboa wo sina otwitwie no twitwi mi no to boy twini mi no wate twitwi fa so twini sika waka ho se ye die hunia waka sa wuni pedua no fili proud se ye shede se ye die hunia wodi hoho ko fia ho mfele but after back ne di agura che to nse didi up to now until for me ko ni fi but oba mi fi da bia meka o hwe me da bia meka me say blood na ma ofie bla aye singing room kura na di honi be bia betimi esi one day o fede fo betimi aba ho oba mi sino bebre o susu di honi yo huye na sa otifia no ubomo se sabi ade bia yempeja wo fie du huni bibia betumi esi ebia one day bi ebetuma ba critical no yesi ye du pie enya fi na ko senso ko dwale o wo soda no pa wo pra wo hunku ko nyina wi a wo siesie wo dem nyina wi no de atwato eyise ko dwale ye dwale to bo si dwale sisi ho eba impromptu a wotimi enya kwan akọ ye huni dia ekoso enye obetimi tonsuo sabi mpeduasa otoya ehun fifire so bebi pa ho ne wotunu bosa papa ho no otoya ne waka mi no owe ne ehun fifire nyina egu nanum obi wonu mo oto aduane wa bontin a sabi mpeduasa se wotika mu o ne watese dokoni nkruma osa ne mframa ne bia bo ne tanatadim ne titananu sister bra di huni nye bebia na wo so didie nye bebia na wo so wotena na wo ye ho basa obi wonu mo trase a sabi mpeduasa onim se trase o trase bagaya o ye bema no trase bagaya o ye oba no trase bagaya debi di huni ni siesie ho miemu se wo bema miemu se wo yoba enye nkunkon ne de yetirimo ana se yoba ebia wai usika semsa tuntimi ntonkun ebia ubi ene sa ne manema mfanyo tim da bi shampoo kwa na benya mawutinum no na ho fanku fem to bo asebo na yin yi minya ba ma minya ba ahuni die ehu asana meka chom di huni na atumi abo wabrabo ama wonante so aye kama na wonya wo a wonima emuna e wo fie anaso amfrantete di huni na bebo apa Omono Oforisuo medase emfancha kasema kedu Sompa FM. kedu gas o police station dan ya chia ya bola no ho ko ba bia nkototo no ma basa kedu be bia wo bia na no say iframe o
Nipa yayi Kwadwo space Kwadwo me da se Kwadwo number o me o me yaro frɛ me ti nanse wo so onya kwan mbam Kwadwo bebia wo bia na ne bomodin brem Oforisuo Mr. Manfa kwanya we emse nanse wo hwɛ sandboard bi na na esi akese no yesrɛ wo mu a omagye contract na wo mu tu sa signboard no on se omatu pa ma ekwase na Ghana on se nanse nsuo to amframa na efa no de yentu ase kuretimi bu nti one medase ba obi na me kokaye no medase me kokaye no omo si enye hweram se bra ba bia matuo duru no e de wo ha obeba enti bless su bi enframa kese bo enti bless su bi enti ye besre ye mpese BBC wi ansa na yakase ye hu ye kan yo Ghana de sumpanche mu hono na anu ye duru na maamefo no in fact na omo ka ba ye na omo ha de yanka ho asem a omo de agya ebeka se ye kache omo kwa no man konti ebesre mu a mo gye sa contract no se mo nya de mo nsa beka de a mo hwe na mu kwa mbefa so mbetu na ntisa de esiwo kwa na ase ntuye no emframa fa etimi bu no na nkofa yo na bi ama enkora ne amanfo ta atwa mo ne nipa so te wo pa madaroma munya ne sa mai na enye fe Oforisuo ene mafutu sem no me de befa nipa eduru mebi a hu me da seka me dase thank you mo nipa bebre ni me da seka Sompa FM. na me dase nso me gidi ye se Nyankopon na Yesu Kristo no ba wiase kwa me dase na ope na ase edi nti na me ka sa Oforisuo yan hwade bi empredo do sen na Ghana ha sebo ma obi ade a otimi dase empanifo wo kasa bi on e nchia bi se okwache na de a ye wo kasa bi me ma wadware me dase bi mra biem ahobrase kwa so enti de bia no yo obi a wonni me dase ka ya na empempi no nipa pe wasem na obi che wade nso a ohu ade che ne so mfa so nipa bi ti wiase obeche na de enye ne feda oni medase ka ye besre oba bi na ni ku ase da ni ku betime hu ade a wetimu sa ade wei bitimu se be fata me yire wato de akofia wo de koma no no ni wabu abam in fact a hard drain e wo to na say e wo mu de say we de o se mema ya de to no ente se ma ba ma hu ade bi ne so to kofia ya no nim se sombo pa ba to be ko no enka o hia oba bi o gye ne few so but oba bi nim medase enya nonko ena ma menka sa asem we ye oba impo sabe okuru ni ukompam na se ni gie no ekoso ma opa esesa eden wodase mutie sa asem we pa etimi ma wale gina na ya ne yenim edumre bia yese bedianko edumre bia nya bedianko nya ni nya na ede ko hye bedianko se we die waye na duro da bi akura bi nimidase ka enim nipa ye echen sebe maami bia wanyini eno ti na da bia no enkora no omo ba na maamefo na se yenwa mampanifo no na omo nsungu jam because of omunyi bebre ni medase ka bema se wonu wo yire kompam sabe na koye mawa sua medase ka kira wo yire aba na wo yesade na abua wankasa wasetrem the word medase misra ene ni pensua medase ka Oforisuo me gidi se me no tie Oforisuo ye fa ne se abrewati ye nwua ba wache wo na samoade me fa ne se me nwua ba ne ntino ma fa ne trada bi o maza nya sama wose nya ne nkwa ne anajo sa hwa wonim se aboa kraman wodi ni wrachi ne kwafuom se wokɔ na wotime kyere aboa de eye kraman ne wura no
ɛnam ne nyinaa no ɔmfa nwe sɛ sɛbe ɔyɛ aboa nti mpɛ pii no oyi ne nsono na wɔyɛ ne kama de nkyena fɔre ho na ɔde agu ade papa mu ɔsi bi nso nyame yɛ ɛnnɛ ɛnyɛ wo anka memika ne sɛn a anka aboa mɛtumi akye no ɛyɛ wo nti wo na aseɛ ne bɛgyewe yɛbɛserɛ saa adeɛ wɔ yɛ adeɛ a nipa bebree ntimi nka ɔbaa bi ne bɛrima hyia a na sɛ asɛm si wɔ mu ntam ne yɛka a Oforisuo yɛntimi mbisibisi asɛm no ɔntimi nka na ɛhyɛ no mu deɛ mepɛ sɛ meka sɛ nipa yɛnsua meda ase sɛ wo ne ɔyere ahyia a ɛkɔ yɛ ma wada ɔyere ase na ɔhu de adeɛ na ɔyɛɛ no ɛso mfasoɔ na daakye bi sɛ yɛwa na ɔyɛɛ yɛ a next time nanam sɛ wokaa meda ase watoa so ayɛ ama wo na ware asɔ meda ase ka ɛtumi ma wonya akyɛdeɛ meda ase ka obi kyɛ wadeɛ mforo no meda ase ka obi de wo kɔ baabi a ɛnha no because ɛnyɛ nimguaseɛ yɛbɛserɛ deɛ ɔsɔɔ Oforisuo ebu saa baabi wɔse deɛ ɔsɔɔ wɔ bati anaa wosɔɔ na bati ma hu dwom no sɛ dwabɔ ne kɔ awie yi a saa nipa no da n'ase ɛnyɛ ɔno anka deɛ kɔɔ dwom no kwada ne Zakio nko wahu Ghana yɛnim meda ase ka yɛbɛserɛ yɛnsua meda ase na sɛ yɛka meda ase a begyidi yɛ sɛ ne ɔho mforo nipa bi ada Oforisuo meda ase okay wafutu sɛm ɛne sɛn ɛnɛ Oforisuo Aboagye mafutu sɛm a mede ɛba no paso etie bi ano den papapapa ɛnya asɛm ketewa koraa na wɔdɔfoɔ mekra ka kyerɛ wɔ nɛ anwummere sɛ ɛduru baabi a nyɛ nsɛm bi a wobɛteɛ ɛnɛ wɔ sɛ wodi akyire ɛduru baabi a buani gu anwoma bi so ɛno ti pɔtɔ kasa bɛka kyerɛ sɛ don't believe everything you hear. There are always three sides of a story: yours, theirs, and the truth. Deɛ wo ka ɛne deɛ ɔmo ɛka ɛne nokorɛ asɛm ɛno ti nyɛ nsɛm biara na ɔdɔfoɔ ɛduru baabi a obi bɛka kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ woyɛ w'adwene sɛ ɛyɛ ampa ɛduru baabi a so obi ka asɛm kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ woduaduam na wotiatiam na hu nokorɛ asɛm a ɛwom ɛfiri sɛ ka wobu saa me a ka memi wɔ me nkyerɛ mu a ka mede bɛma wo ɛna wɔn a wakɔteɛ no so ɛwɔ wɔ mo deɛ a wɔ mo ɛka na ne nyinaa ɛnkamfua no ɛyɛ nokorɛ asɛm ɛna ne nyinaa yɛpɛ na yɛde atie ɛno nti no ansɛ na nokorɛ ɛbɛda adie no ɛwɔ sɛ ɛduru baabi a obi bɛka obi ho asɛm ɛde kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ woduaduam ɛmpɛntam ɛmu atɛn ɛwɔ asɛm bi a wobɛteɛ ho ɛfiri sɛ ɛduru baabi a sɛdeɛ Ghana ɛsi kɔ no ɔmanfoɔ kɔka asɛm agye di nim ɔmanfoɔ ɛkɔka asɛm ɛde gye abasobɔdeɛ ɛno nti nyɛ nsɛm biara na obi bɛka kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ wogyina so na mpo wode atwi obi aso ɛno nti pɔtɔ kasa no sɛ don't believe everything you hear ɛnwoma bi anaa nsɛm bi a wobɛteɛ no ɛduru baabi a buani gu bi so yadeɛ bebrebe mpanifoɔ bi ɛyadeɛ yadeɛ bebrebe na nkɔdaa bi ɛyadeɛ nsɛm bi a wɔn teɛ na mpo wɔn mu wɔn ani engusoɔ nsɛm bi a wɔn teɛ na mpo wɔn ɛpɛntɛm na wɔn bu atɛn no ɛno ɛna duru baabi a ɛkɔfa yadeɛ ɛde brɛ wɔn deɛ wɔn ka deɛ woso wɔka no ɛduru baabi a yɛ ana ɛnsɛ ɛmfra na ne nyinaa ne sɛ nokura sɛm ɛbɛda adi ɛno nti meka kyerɛ wo sɛ ɛna anwummere no ɛnyɛ nsɛm biara ɛna obi ɛbɛka kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ wokyitum anaasɛ wofoa ne soɔ na mmom hwehwɛ mu yie ansa na watumi abu atɛn ɛno nti ɛna Latin kasa bɛka kyerɛ sɛ audio atem patrem wotie ha na wotie ha ɛna wobɛhu nokorɛ asɛm a ankasa ɛwɔ mu ɛno nti ɛna anwummere mafotu sɛm mede ma adasa nyinaa ne sɛ si obi ka obi ho asɛm anaasɛ wote asɛm bi a yɛ ayi hwehwɛ mu ɛkɔ akyiri ansa na wabua atɛn ɛyɛ me modɔfo pa wɔsɛ Yaw Aboagye Oforisuo mafutu sɛm ɛno no na yɛkɔ ahomasoɔ no wo ɛnɛ fie wafutu sɛm ɛne sɛn 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello
Hello. Kwayo. Mamicha producer to Obama Obao, a mission and Mri. Why and say, Mammy? But that's saying I'm putting in Bible, Omo. I'm so the town. Median say, a Duke of Fiera, with Asem Mpe Nipa. And that's coming to Mutu getting here, you like to a more 6 months in your own gala, may. You want to say, Uko Fampa. The P man. Wawale no kwa yeo ba wadia the P thing. Uta supeni miru. Uta kuchuma no de wakako hapo ti. Sebi. Tse abwakoko. Odidi nyenye hia, wote nyewe. Obana bembe betu atna, obose na obemersika afede bibisi ntakosia. Nipa mpreki de no man, woman pin dia. Ebe wali ude de mama ti kwa wa mi ti ne ko wale obi a to pi mi nu odi ba ko ba no ho de no de ba fa be ti e yan tena sound ti a Oforisuo Aboagye me ton kana frame kwa na boy te tupje Sompa na one and our telling kan Nana yakuya nim. Oforisuo Aboagye na make tell on say ana me make tell on say any nipa na offende wa e was all cutting off e wa brabo ni nipa bia na e obone a was all cutting off obo won ma say me dia wo ya obone a na cut off wo ya me bone a na cut off Oforisuo Aboagye won di say nipa bu wo no ma obo wa brabo mu say yo kwafo enti say nipa na say offende wa na say wo ya obone na say ko yi ni pri wa brabo ma wonne no so bo fu sem o riafe Obine obake to anamo obano from the kakrabi when jabo tre anti Asem no but you obane fi na pako ebesi ne onyanyo ne super beam onya super beam to da obi so ne be ma ke to anamo be ma no from the kakrabi when jabo find say be ma no ebesi ne onyaa ta be ma no ne super beam na onya no super beam so da we na ka say ni pa bia na so from wa wo yini free no wa bra bu sia. Hello. Odi babi afrefre. Me din do original Paulin ka frefre man so good na. Original yanko. Oforisuo me bon aba so pa ni ejuma pa modie. Edru fiara na mentlebo kra na mentlement na. Edru fiara mentlebo kra mentlement na. Akiti no mo asama. E bon aba so pa. Oba mo ba ya mo nche me bi na me tie mo papa ya dia meti mo ache. Na mafuti sema mo de ba no ohene yire de bana baso no kure ablabo so de won to tu bia de bia wa ga o de keki o de won to bia o de keki e wa ablabo ri ablabo de yemre keki e nto bo ase to bo ma baso e lu na sma antilamity ni wan sema me ni de bia ko mo na me hwe Sompa FM. Okay, ya dase e wo sa kwa ne so. Hello. Odi babi afrefre. Hello. Udin baby afrefre. Edindi me kapeta to koyman pon. Yeti o. Nti me to ka kan se. Eni e ka se mo obi ampa ne huntutu. Obi ho wa babo mu no. Ni pa de obobra shebe bi an kasa. Nja ko ti ni no be bi afasa obi ko du be afasa obobra ko si. De bi ado ho bi ababo so a de bi a anhwe ya ho abra baroda. Papa is one of the things that Hello. Peter, yanko ni new light. Na ene de odi agbaro. The area to the mere put it on the area. The time that nyina yete. E bi ko be do do na te nyame to nsem a. Bo mo die so be ho ahia fo mobo. Obi won mo ska anko be tuna bo ni ni ma peja. But then say yene ma me na wu ni jo be kana hye. America no watch na ba obi nim de obi hu di da che. E mo ma ni mre
na ye mom pa ye super ready to ready to do this no enya form obo obi a woni bi e so kai no pai bum na so obu ano na achi bi no obi a no no ba hwewo na put it there me so odine yiri pa. Okay, hello baby afrefre udin ka se fe ma ni se am ka se sra ngo masu ampa fo yetio yo ka tra me pese me kan se me bo mo na samoa ba so pa na se na o kai no oba ni be ma die o ti ho no mo na onu kunu di hyiamu ne koya dana se the bomi kuna ba so o fa de no ni ti bi da ni mu anokwasem nene a mo na samoa kai na me hu se e no kwasem nyame nhira mo abrewati ase adwada bagi mizo wate Osei abrewati ase se de wasi abo kuna ba so no adwada bagi mizo o ka sa ta ni cheme na bibi ya aye ni na bibi ya aye ni o mo na samoa nyame nhira wa ya de da ba se okay hello Majeso Panipa, baby, I'm free, Udin. Patch of your group, because I'm thinking tampo. Yet you. But you didn't come, never my film program near come up, because some Papa say, but me check social media handles now, because I'm coming in passing a TV station, a FM station, you wouldn't come back at that. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Wait for your season. The homeland, so yeah, men for so am I break. Answer, something for so 50 preoccupy. That's all policy here. I can move than ever. It may, I can my future, you are, made my YouTube, say, young toy, I can you be do her. Madam, I said, rather than come on. Okay. Hello. Oforisuo Yeah. na ati sai Kama Oyibo National. O ni yire ene de wa fani hu o. Afani hu pa. Oh, me ma me ni wa se na. What do ma me na be shema ma na ye makono na yasusu kamfo bi fidi mu abo o. Oforisuo. We wa na kitu Oyibo National ni. Ene me su me futo kakra ni se. Yen susun kasa ana yen susun nyaa no Oforisuo obi timi kasa saa jana no mo be kasa kuma se ye ni die ohu oba se no be ya jana no ma kire no na mi papa ni Nana Akufo-Addo na me onimfi a mi film na branta bi jana no mu saa no konyo oba o de oba ni kofie no ni fear so for ba ni kom no wanti me amfa oba na anko fie no o di ni ko kire fie fufrom da se na wa gana num oba no so wan say na ma no jo anu kire ma na mu tie wa temo oh Sompa radio kra ni papa de e ma no ma ba ni sa no mo pe u ka no kra kire mo mpe ya brother no so yi abu no on se ska o fie o de ni ko wu ba ko mi no no se akwa se ka prepare no fie eti yesu su joy anum yesu su yabu Hello. Yay. me me tia o ne wa pound Ya Joso. We dey me bra fanyi na wa ase na wa mi aketo ni ye fen beyond Okay. because the friend crying Oforisuo Aboagye mafutu de koma manko a we manko ade Oforisuo Aboagye ade pa ko ne kan ye mema den pa ne se bema no ba be sia na bibi nkoye e oba na se na bema ne sia ka ne ka din si bibi a se bibi nkoye oba na bema ne be na fe kira ka se oba e bia se ni si no nkoye wo ho ne ka din ti wa akwanya we Aboagye mafutu na koma ma ni nyina ne se bema no wo kro wa wonya wa afi dia on fere obi ka hu se bibi nkoye ne bia meka na kore no eto de bia do se mema ye fucking mema ye bad no da ba ko bia so be see Oforisuo Aboagye and you man koye do as o piem poma do as o post spray and thing we make us a man so we see mu ye gale nko a o mu see mu ye na oba de no an wani ti ho that Okay, a man be tina supem a man be na yenko enko yenim yemfa ye last caller na yenko enko yenim enefi bibia to me see hello hello udin baby afrefre Oforisuo afi en you can say town
Yetio, Siao. Miss Matthew is saying, a man, say, I don't know my some of the worry. I'm go Cochina, also for him. I for better for worse. What is our new year? It was your foot with you now a third party. Yakabia, when you were here. Not what you are in Swatia. And come out to me, you beer because I was here up on him. We do the child upon you, put it upon you. The original one of the Bible shall for a fine channel. It's not in the end, you catch the Busia. Because what you see, Waria, maybe be also for Busia for money, Busia for money, Mr. Fortune. Okay, aha, and now your table futu semuno, ABC. Na dabia na metai eka se wo bia ni ho a wapa futuo ene atenatene ho sie ye nipa yi eye den a ye befom na ese ene katamanya asem na wo mo na ka wo made dia eduru ba bia yankasa yetumi etu ye hofo e ma brabo yetumi ekon e de koyanim eno ti sabre no ansa na yebekwa akoyanim no yekọ Abe Herbal Clinic na yekosa ye ho yade Abe Herbal Clinic say bra na besa ho yade ni nyina ene se wode enubra enutan ene haban no ena esa yade abibiduro so ena Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle cell doctor, and no, and now the esa yade no. Dr. Professor Asem Mpe Nipa say, a fibroid not na betoyem, na doctor say bra, what the second ever toyem no year, was it any tum de biarada, or bemo bibidro amanana name, a hepatitis diabetes, a name sayade, a sickle cell no, you call Dr. Professor Beho, now on Kosaya Diano, holding heart no, and also a dinko debi enya, and Asem Ketwa crime. Ye quarter no swapatapa, Abe Herbal Clinic ho, and I would din Juma, ye caught near Kosaya home a yade, watch not that war ye Juma, na mamma be wokon wa, who fidie ye palm, o John saw what the fan fidim, we have Chumuja, ye the fan fidim, no who yadian cassa, what the buy yet one man who drew, or man for to one, and now Kosa and what dim kunim, now what Jadia what they call yeno, one son to me, Amfa and Mefi, and not a quarter no swapatapa, ye come mamma be ho. Nia Kosaya ho yade so from kwanya na wafre ewa homa trufo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yakota no so na yekosa ye ho yade ewo Abe Herbal Clinic na yekosa ho yade na enwoma enkoyi emfama yem efiada eya potwen eneso ye will be etre edema adasa ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so na ene apotwen ye de ebrem no etietie ababa wa bi ena wo hunu abrantie bi na sadie omusi ekeka koye no na omunam awade kwan so abrantie no ne ababa wa no ekasa sie ye enu nti ba bi omaduro no na wo se empanifo ebam enu nti ababa wa no ye se abrantie no mienko na onko chia no papa eti womuko ekochia ababa wa no papa no faako a omukọ siye no na ayese ufri ha na wokọ be asantema suku ho omo nante fom bom kwan na yese omukọ chia papa no enuti omukọ duru ho no na abrantie na breye papa woje ne ho onye efri se duru ba bia onye nipa nyina na penante pisa enuti wotrase akoda bia wotwam fie ho eno se krache bransenso kakrama menomate ma breye pa eti wonom ensuo no eno kesu eo eno se sabako kame ho ena wonom suo no ti afina ne ho asisi ne ho so na ne yire no hwe ne kuru nanim na papa no so hwe na asi nanim na de kowie ye nyina ene se abra omudi nkomo kasasie no awie ye no na omo ekra ekoye no ena papa no ka kire ne baba no se abranti we ompreso ema no enware adenti ena papa no se oma abranti no enware ne baba no wose abranti no ekwa bi so no wanye ne yie na onim nyansa efri se uya hoho koso efie bi a yebema abresuo
etu obeduru ye no na wo se woto ne bo ase eno ti amamra ne amane kwan so no se wo pre so ema wo beye ne baba ne ho ade a ekwa bi so sa branti wi no obatimi abewo nkoda bi o fie wa omu hu nyansa sana papa no eka kire ne baba no ha ne baba no ye efiri se na abrantie no so ensem ewo bi ye beka papa ne se o ma abrantie no emeye ne ba no ho ade eno ti asem wa papa yi aka kire ne baba yi ye busa wiase man nyina se de papa ya kan enti esefata se wo yesa se wo ma bema no emeye ne ba no ho ade eyasem adapro so ye betu ni sere ene abasa omuna samwa ofoju na de twabutu ade we de woni madwuma unso bro ne de wo de afumi mu na so be kire ya adwen no anu wa kire mu no ya nkyɛ ya tiefo ne ahwɛfo nyinaa na efiada ayeta fra hwe ase emom no ade bia ebeka bia no so no se tafra hwe ase amutu a se be dai ya nti de e ka no nyinaa ofosu ene betumi ayo laje o betumi ayo laje o laje de bia ho emba no na ateta kakra o laje de bia ho na ene no mreni nti cause asema da ho no eso mamen kan fa we ofosu o nse ya wa mane wa mamre ofosu ya nam se bempre adwasa na pokwa ban tufu bi se nipa di huni nya atale hye nko a bon sam ko frɛ na se e wo kwan bi so ofosu ya tie ne mfa ya de nya example se bi ye kwa no ma no makru me yi prebo wo kwan e wo kwan bi so me yere de me kwa akochia ne papa ya kwa ya du papa no nye se bi e kwan mu se kwan mu ne bi a memuru ana se material de a ekwan bi so ma mi so a me yire ne ntamu asem awade a ye ka no panifo se egu nkro ne ye kon so a nipa ba ko enkwa awade ofo so me no ti asesi a se bo baba ko awade ne se wo mpre so na wo baba ntwifa so ko awade ne nyina wo enye nhira e wo kwan bi so but be ma no opre ne ho dodo ofo so ma me ka se mi cho he abrante bi ko na sifi ya ma na aduane no na aduane na enso no ba na san ko timi di ni nyina na kwan bi so no oja bi hwe wakọ wa sifi nyankopon ahwohwo de wakodu fie o menyi ni se wo ko ye no se bempre aduasa akola wo twam na wo sere se bem so na mpanifo akoto o mo se bempe ubu o mo se da chi bi adba ya asema kan o me ko ma sifi ko ama mi so o pre ne ho dodo tedru me bi ho na awade de ma awade ya awade na ekokon na be hia na ya awade wo e wa santima mu ha eta brantie no ekwan na ofa so na sebe o yes and obu na se no eni nipa okoto mo no enim tia sakura na cap okofa ye ebi ku ye de abubu ye de bibu diditi sakura no ne nsa ho ofin se de okura wa mu e wa kwan bi so in first place no be man wa mu no won na se yani oh me o mra sa menye sa atan se wo fo so onye sa da se makoma sifi na makodiri ho na me chance ya akura oko senso ma me no dabi wo so koduro no oh unti ya ko wo kwa wonam kwa no so awo ya eto fo so me mom de aso be ma no antwa yi eti papa no obibi ka che na se na se wo so wo mpene so a de wo mu ne se waka emom de aka che de nyansa so ati ase so so wo mpene so a ekwan bi so no me ne papa ne ya adwen o ma ne ware ne ba na ne ya adwen wani ni huni isu no sa no wani ni huni e wo kwan bi so papa no kra se wan hwe ya enkwado ba ba wufi ho no ho mu na me ka se nyansa na de trafie ofo so ma me ka se me obema bia me hu so gina kwa ho bia ka eba ni pa eba na se bo ayu ba ma adwo so kwa ho wo ba me fie a me pam me na me ka che wo huni umu ho ana me kwa ha akira ha abrante bi podru me se ni pa eba pa wo yi ne ba ma no gina kweta ho she we dem fan champion na Joshua ade dem do etu entmenya ba bia nyina na wo ha na abrante ya memi hu ni na wa ba so ba ware me baba dabi enkura obo wo mu nyina wo be ya jimefo nya sa bia nim
nyansa ho ya fa firi nipa bi wo eti abrante wo pre ne ho dodo ti papa na gene ba onye ne ba a wo fo so na se ne akoba bi pese bi predwasa ye to na ye kodo se bi ebi ko afokwa timi do so chase but wutim maintain ho wo kwa bi so wutim ho kwa abafa so a wo be so chase but now akọ udiri ha me so asem mama bi enyame na di mika no so to ah okay antwaye papa ne ka odi ja so kasa mawie onye ne ba enye pokwa bna bla wonye ne ba titia nyansa ye de wo yesa so efa fifie be ma no wa respect no ho anta so mu na asenum kra efie ukowure mu nwie ye no ye kosrensuo se ukosrensuo dia ani oba ya sesrefo so what yes what manya kukuduro atimia ko sasa de dia wo besa so ye hwa what ma ko sensu wa kra wo mo a wo betima sasa so ye krofo oh yes obosio se what mi pa ko sensu ko sensu a wa se dua de kra do chase edi obosio abla tie we ozu wa mikasa emani twam wo fi emani twam wo fi bemme bi odi no huni bia se de na menua panyini ka no you have to respect yourself inte na mikasa huni die se bemme kobra ne koyi ni bemme no wa jonso kwa gata ho bubo bemme kobra ne na no nwi no wo fikenke di pa no ne tata na bojise na me kobra boa na mo be fie you are sick pay for the same central the do win him ga ye papa kire yen atade to se do be sa to atade the whole school primary school hwim na obia nro anansi ento ni school na ti da okay minam di bi papa na che da edwuma mi na da dem pie no na obia dimachi twa de kro kro fa so a menwe no na saade no efe on se atwam but sa school for no so come start ya odura na dawochi ebi do to ne sira fe ebi so la ba mi sa la oh bla oh ye kira huni die efiri mo frase sa brantie no ni maame ni papa o mo di ni hwamo o mo tete ni ye se wonim na se adwane si wo be ma adwane si wo oba ne papa adwane si wo na se be ma wei efiri adwuma ba wonko bia ne de so kokko dina ase de obegu ni bene ni mu ase oba won kura enwi titi omatiko no e be miensa pe nyense no omutirim Sompa papa ni tase na papa won ti papa na ase mama ni wale abrante no because woni no ni na ne klachi ni bi pa sabi o dani ka miam timu se ka ye kama no roro ni grass no wo fi yogurt pa no na say hey masa ro grass le japa ni do say sorry o edi na wo ye wi bu ho atare ba ko pekwa na wo a si ye to so shampoo boy nya de battery nsuo ne shampoo boy ho masa enhwe de obi be kan o respect yourself akoduru fie wa mu nipa akura na akosoma no wo ye kronfo kabro wa efi na kabro wa efi na akoro ne ka papa nyina egu papa no ene ma me ne dem ene ho yi na ko nye ndu fie ntrase ya ma wakwa ba wo se bete so sate so no kwaro ya le asma eti efu ye fa tuma dwum se be ma die eni kwase utoto ho ase se be ma e ko fie na se sebe onim se sikasa ana onim se sinante onim se etrase onim se chia be pa cho pam no kwa be bi wonu mo wura fie ye ma na konya santa watrase bi ba cho pam no tetem
What do say what yes? We are so papa. Who was to feel to say what na aso for na ma ye be mena e pa chon trase and no kura no wo to ni kakra no wa hwa ko ye boko no what boko gentile mu ne wo se mu say yes wo de ni die dey e be fie community papa na nye dey papa na nye ni ba papa no onye ni ba at one by force me man e man ba de nkwa wade na be man ni mu nyansa okay ye ko computer so dwe dimra Mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmadu way 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa Abeba matia kanoso Odofo ope bebi a obekwa a yede fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so achinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a edo beko omu ofidie mo waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na o manya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number Sompa 0266 593330 ana 0244 017556 eniji se me se omo ye free health screening okwa o be check repedua ni nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyene Yaw Aboagye presents Liberty Conference 2023, July edition. Dab, let my light shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyene Yaw Aboagye, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omanyene Yaw Aboagye, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Yakoya ya sign abba eno tie be ma hwefo ene atiefo nyina akwa babiem
eba Asem Mpe Nipa the asanteman agye atum apotwe no efiada de ya na ano den papa enti papa yi awade yi preso ema ne ba ne kwa na ya Asem Abrewatia also amuna samwa se na mini hwe kasa na mentai wo machi metai wo machi nso ampa if you say fin de obi ampe fin na wo ho nso so a wasa wunya manes wunya ntete e wasa ukọ obi fie kra na o ma wakonya wa hu sa akonya ho wa blenti na udim ne kana won wa wakotena se ukọ obi fie o ma onka o mago no ase wura ne dem enye good manners na sasa na ya nsha dantete wuye na ofoso bema ye betimi akase toilet de me ebi suso a ekomo de me pa metimi de ahye me ho metimi de entaso kan tetene me ma bless say se okọ ajanan so na se hwitimi bi na se okọ na se obi wo so a ana se so aye ma eno ane se wo peje watade say na de entaso aye wo yi wonsa na ode akeka so wo hu de ebeye asantefo gidie wo be hu ansa toilet na tekọ ekomo de wa sometimes ekom timi wi wa na wo yem ankasa ya wo ya pa bata o wa na se wasa ye okay na mom sense come de wo pa water is life yes ensuo we no eye nkwa 70% aye ni padua yi eye nsuo se obi ti wo na se esukom de na bro so a ne titu ni sa wasa nante according to their work can we say any pattern nante best 1-2 hours 1850 rat and definitely ni hu so ni bi ko ni hu so ni bi awe na esukom de wa na sa wan hwe na wan penso ni bi anhyem meka say krampo no wasa adwonso kwan mu ne ade enti no masa sa wan hwe ye ubetimi atoba ha amana yeye se sukom de wo na sa wan hwe ye ominimu betimi aye ekuro edi enti na se sukom de obi a obuna samoa akwa remember na se wasoma me se mi goto nsuo mla me koto ba odi tua bi anka ne so wa first test no wa bele anti mi so mi hu se me bela wa bele na wasoma me o ma mi goto nsuo bele o and odum so no ensuo no o na your friend is saying bottle kase ani bi wonom ya ma ne kase kete and I'm say yes me bla here so water is life na onya nsuo ni wie ya na otena se no ene fifire bi sha se from pa na ni 1 2 3 fe de bla na oja ne ho to akonwa ma kwadeji adam sa ohene yire nsuo e fine pa nsuo e good omro no nsuo ni wie ya wasa what's that so e fine pa nsuo e good nsuo de ye Sompa FM nsuo de ye se any person and any power. I got good at man bedini. That's like a touch or some my bodria. Also, asel or ye nipa asel. E was so who said, me be wale o baba, and the monyam do na come out. Me be fa baba, me father ye ni ye. Me say me fear so amuna samwa say na yere waya ne kama ofoso ya na yere kama unsu kantan kranka so for kran de ene one na yere di dopa na yere for say no bi a che 100 cedis oba fi oba dash 50 cedis amano say me boa ka say me boa me frekete chons me frekete chons amai ade abodua yanko ye me kama na say ensuo de eye ensuo na manipa ye nipa aware asa wo kwaware a eye makra na ya na ye power de na mema wo fi ase no menua no me no mu ase no nan ye o matwa me ho ahye e mema nua ba menua mema no nyina hwe maye na wanya ba ma bi ti se wo mu bi no obefa oba ye obefa oba si ye obefa oba atoto ne niema ye ama na tutu na namo de asi bia ekno de ama no na wo se ma ba wo fie enti no me ma nanti abe krom kwa tenten wo hye dunku menya da agye afiri mi krom
ya cha se yakwa cars na mdi ko wura efia metimi de wura me dem kola eja ho na me ma ba be fa futu kwan we se so wuram kwan we anante 1 na we getting to 2 hours na ma ba na so kom de me na me ye we na say because of my soma kwada bi say one say so ma na we say nka me twen na me twen na nka me twa hwe ya obeka say me ye twafo obeka say me ye yafo ntuma oba ne wana me be fa ba no na me nya yafo makosa nsuo obi asensuo de able ma brain ti no one say so na so ma me nwale oba fa bai okay wo basra so na wo so sabe papa no so wa ma na nwale ne pa na papa de bia o fa ne ba no honhum mu ai e bia no o de yere ne ba no honhum ne mom ontimi nka no de we say be bla bla so I tell you we nya nyina so betimi agyan say we oni manners oni good manners inte no na wa say oye na akra hu so mo bare kra we de mo bre papa ja bi o mi ko fa we de yo de so be hia me kwam nyan trase men trase sa anya de me ba night ma bre na me ya de e say papa no nya de papa no sa wa ma be ma na nwale ne ba na no wa ne ba no honhum na nyimre o ne ye taskala lele okay kata oh nana me da se na ewi ase duru ba bia no kre ba akopɛ nana mi wo wusu ameti we owusu ameti we me mfa fere me mfa ma ase nu fere entitimi chemu da me mfa ma ase anim fere entitimi chemu da ye wo ahunidie wo ho ene wo situation bia wo ho akere wo ye ntwere mu saa nskom demia enya hunidie asemu ti asema meka tro no sensukom demia enya aware asem ne ade show me do wo ba no enti first praise me do ba no eniema wo ba no hu wo me hunti na wo se no mema na wusu aware me do na wusu mema me bebe na me hye no na kwam na nso wusu bema na me ne beko enti mame mfa no nkɔkyea me papa ena me nso so sabio me wo do ema wa me so me pɛ no wa bobrenti me mfa ho ne ba bia wo papa wo sabe mpadu asa sabio wo kusimbo mu mpa medi Sompa FM oba na chi akɔ ne papa na nso yeduru ye no na kwan wa manante sa nskomo dime nana meka asem bi atwere on say asantefo wo kasa bi uduru fie na say eduru say ebo amane ya eduru ba bia say ye ma wunsuo enom enso so etumi ka say mato me nsa achi ana say yato ye nsa achi ne kyerɛ say ye brew bibi na emo me nyaman bet me nso so no me na menim ade a me ye den mi kom me pa cho won skoma meto awale yato ye nsa achi o say yato ye nsa achi entie ni amane yato ye nsa achi entie ni amane ti o asanti me say asanti ukɔ wura efie bi ma na akɔ ba bi ne ye bo amane omtumi ka say yato ye nsa achi entie ni amane yato ye nsa achi ne kyerɛ say ye bebrɛw bibi nanso enya mai entie nkasa na sɛ makoma bom kinkimu a what are you trying to tell me say ena hunidie ni ahunidie e de be na ahunidie o ti ase skom de me na say me sensuo na say me no mo a eno no eye ahunidie asem na efie okran so mo nyina no mo huni ah because papa ni fie na ko wura eye papa ni fie na ko wura yo so akofa cap na nya na efie mo ni o mo huni ena say me pacho no nana me so mami come on what was my way mami mo mo kwa fan ti o omna sa go back say me ma bre wati asaje ma asem ne kan e say omo emienu a o ti back kan nana wada ruma o ye tie nie first place cry no betimi aka say bema no onya homaso bema bi wo hono ancheche ho enkyira ho fon kankan ne ade okɔ na asifie mpo na ye manade a na wo twetwe ne ho asif sɛ oyɛ nipa kyan bema no ana ne maame no a okɔto wo mo hɔ no no because of say papa no di ne hia maame no di ne hia enti sɛbe wantumi antɔ garment the garment a wɔtɔ ne maba wa mmerɛ mu nyinaa no wɔde ahwɛ wɔ baa no ama wɔnɛ ne ba ne yɛdɛn ɛkɔ animu enti wo bema no wuduru hɔ no mo kwa no a wo sɛ nsuo no maba no waka wo se asi so masa yewo ade bi woni pa so efe na hantan nya se wubu hu udi hu ni so wo ya hantan ya homaso a eno ne medimi hu ni no enko ba bia ene ahia o ti ase se mpo kra se me ya ahia me du ma asifie a ma asifie eye me maame fie o ti ase me ma se ye me ma se ba ye me maame
maasi bɛrima yɛ me papa wote aseɛ mamenka sɛm bi wɔ ha ɛyɛ na mpanimfoɔ a dɔktafoɔ mebrebe kɔmprani sɛ nka wo didi ani kwan sɛ wonum nsuo mamenka sɛm bi nkyerɛw adeɛ a nipadua no request no ɛnyɛ wo na wopɛ wo sɛ nipadua no request nsuo a womahu sɛ nsukɔm de wo saa mmerɛ no sɛ sɛ woma ne nsuo nom yɛnka asɛm bi wɔ ha sɛ ntwerɛ nipa ɛna obi wɔ no a wɔsɛ wɔdidi awie wɔdidi nsukɔm de ne kora na gye sɛ wɔdidi sɔm ayi bi minutes bi ansa na wɔnom nsuo no wote aseɛ na mema nyɛ wɔdɔ aba wo fie nsukɔm de me na maba makoma ɛte makoma ehuri mesrɛ mo sɛ nsuo ma me na menom makoma enti wo ase wo koraa no woyɛ ase wei deɛ kafra tie anidie yɛde bible sɛ yɛde anidie ma de anidie sɛ no woba no bɛma no de anidie aba waba fie na koma woba no nti na wɔbaa hɔ no mo wote ase ase wo ye wo nsa nsuo no ntɛntɛm ase wo koraa no woyɛ ase wo kafra wei deɛ kafra dwodwo na koma won't can't me say because of say we requesting nsuo no that moment in nti bɛma no nim nyansa what are you telling me mema dabio ɛyɛ me nkwa nti me mu ade nso what dabio sɛ me num nsuo na me nyankwa na hyɛ wo gye oba no ana ayɛ den me num nsuo ne men na me nyame nkwa ɛkɔm ɛni nsukɔm sukɔm ya papa ɛna ansa na bɛma no nyɛ saa no na nakoma ɛyɛ den ehuru wote ase na kuma ehuru ana me say wo ba fie ono anya ahia enipa mebrebe awale man wo mo bobra abraba no mo bo no nyankopon hye mo manyom ba bi te bema oba ne maame anasa ne papa na bema ne me maame anasa ne papa ba fie ono mo kra na sabe ne niema ode bebre no kwa ye different wote ase bema no bu abusua no wodo abusua no o pefiem ho no ma yeden akọ wose sansuo breme wonim fie ho no wose sansuo breme oba no donti ena ye say yes o pabusua bi mu akọ no anya nkwa a ena wale mu ba wankọ tre ne ho ahantan ahomaso dwe enkyere se sebe wubu ho anase wuju huni mepacho ka hunidie bema no oru afie no sebe na no ho ayefin na ase na oka so oru afie or sebe na no ho ayefin okono apotu kola okana ase what you say wo hwe shu ehye no what you say na wo ka chem say ewe nti bam se papa no amfa oba na ama bema na ada say wo hu ne mapa bi wo bema no mu abeba a wonpe na say wutie mame kan tro bonsam betimi ana sabe bonsam ebetimi afa wo ankasa wo mame no papa so ayew ade ase wa brabo no kwana me ka tro oba no fa ne nan si fom ensuo keke wanya hwe anka wo ensuo keke asabe na wo ken eto oba no twifa ne papa so o say oba no twifa ne papa so ko ware question na wo de ba no enye we question na eda ho no mo say papa na aye ade ana say wanya ade no etie say wo di sisai me di sisai se papa ne pene sunsuo de eye ono abema na ye no nkwa okay 0551 na 31 0551 na 31 ye ne dankaba complex twetwe nkomonwie ansa na yakon homa ne so na ye ne yafrafo ne ahwefo nyina anso akotwetwe nkomo dankaba complex ewo pachi number 2 na dank eba kumasi kurupuma eba Ghana ha no enfie dumiensani dank abon ho modern papa yade a wasa ene de watuo no enya asem keto akra ya ne Dr. Daniel Intikwaten na ebetwetwe enkomo no sabre no said ye dank wasi abo ebrawo abibidro ni ayaresem no enya asem keto akra Dr. Mema Wakwaba ye nua danka ba complex aso ye te sei ye ho adome ho boko pa bibia boko de fine pa sesia no said ye wo manfo epuba no ye dank ene pantia pempi ya na metai ebusa se dank ankasa mo hintasem pa ne de ye hintasem ane se ye pese ye tini passe oba ya so yo no pese ye towase ye gidi se nyankopon bo ni pedua ne se wo se eno atimi sa no ho yare na bone ne niema binti na ama nipadua na ntimi anye na dwuma Nyankopon pese enye no nanso enne emfa ho saade no kra Nyankopon maye organs ahodo a eno atimi siesie no ho ye kama
aha enti wo ba ya so ye pese ye to ase ana ye to ase ye to yare na ase ye mfidie be check ni pedua no nyina ama ho ato nti ye de mfidie ne check on so a enubena Nyankopɔn de ama ye se mfansa yare no ye de bia so ahwe ma ho ato na santem na manfo ekeka na wo mo ano mo bɔ mo abaso no nya asem ketwa wo se wo mu de wo mu wura mfidie bim ansa na mo de nyuro na ma wo mo no ye ni sam mfidie no nkomo kakra yo efidie bi a wo ba ya so ye do be shembe yesima dunum 15 minutes na sa 15 minutes efidie be scan ni pedua ni nyina efuti ebesu na ase wana organs tissues bi o system bi be scan no nti efidie no wi a ebe ma ye ebia ho report so wakoma be ma ya akoma no ho report obrebo ho report kidney ho report wani ho report bibia woni pedua no be ma ya ho report e be bia are ni che bia no free self efidie no mpie no na da yenim na eno yiwia ya hyew yesa so ofide bia ndade projection de obesom na askano ni pedua no aha eno so my about 20 parameters e wo ni pedua no ni yehu ni abo nti kesa oba ya so no ma na ye de sem fide na hwe wawie ni enwie be sa mo akọ lab na lab no so ahwehwe ni pedua no ma ya me yehu yare ha e bia be kasa ni se fide bi sa de nka oberu ma wo ka kakraka eni sem so oberu se fide no ma wo ka ketwa bi ni eje aha yan juice ka kese bia eno na mankofo mo ba ye honom no o hie ni kura ono atum hu de ekoso ni pedua num na ohu oduru a ye betimi so de tu yare na ase amano eya mede se wo ka sika sem no efiri se sade wo ka afidie no ene enwoma eye no obi be ka sika kakraka bi o obi be kuta sayansa na otimi aba dank de kese o sika sua be ye efiri 50 cedis ekosi 500 cedis kwa otimi de ba ho badanka so ye wo de beje card ni 50 cedis ana check up a wo be ye no so no ebi wa check up no kura bi nduru 100 cedis ifide we nyina o nyesa wo ba me ye ifide ni bi efiri mu ni nyina ne lab no be we nduru 100 cedis asa ni wi ama wo nduru betima aboa ma wo ato eno nti yare ti se den kura no wo ba me nsuro wo de bra wo ba ya so yo no no so no de ye pese ehu a ne se wo yare na pese wo ho to eno ani ade ehia enye sika se na me famra me yare mpese me ho to me bra so yo no wo ba ye beboa ma ho ato nso emfon sika bi ekura obi yade ne yade ben na dank etimi tu ase pa ben ma wa yemro mpem kura kese ne ben mentimi so ro ba ya so aye hwe pa kojo to ye be hwa ma na sori ana ben ma ne tedue mu ntimi nye dene yo se o mema bi wo no ma o mo ben ma no e sori kura asensori na ye bobo ma mi bi oba mo so doctor Mr. Wai mi kunu metimi atna ho a be do hwini nsia enso be ma ne nsori da mesusu mai ne de meye ni bia so nsori da wo a wo sa problem bi no bra so ye be boa na ye de enye se we ma woduro bi ade bia na oyiri be hia na wanu mo ye to problem na se fru ama ho ato indi mema ma yemre ompem nyina abra obi a wonya prostatitis your prostate your enema miense kan your prostatitis a new infection ka prostate no ano de fani benign prostatic hyperplasia enu the prostate no bo se ehuhuru na ayekese ani your prostate cancer emu bia you bia fabra danke ba complex obu onu ma make se kura ya hye no rubber de enti ya hye no rubber ne se the prostate na ayekese am ya hye no rubber etu onu antimi ndwunso je se rubber ne boa no otimi adwunso aha wo sa problem bi no o ba ya so e be show ma rubber ne yi aha ya hwede be bra me yi o mo rubber wo de ane so be ba ne ya show ma ho ato obi so ono mo no de ye hye no rubber na so odwunso a se me betena ha ansa na mo be wie mo problem aba frame na onwunso nwie yo ah jonso obe chim na ban kakra sa eye mema be problem pa o mo te ho bra so oni hwe ma obi so ane be ma sori ana jonso de no ne ho asori no na jonso de no nti o kwa ho na wo so ba me kwa jonso bro nya kwa jonso ba pe kojo to ne ho ntimi sori bio doctor na hono ano so ya de eye prostate na cause sa problem no wo de Yakopon boy e mema se bema o ho sori a e moja na bantin ne ma ho sori nti ho asori awie no e wo se prostate no loko no se de be ya e loko na e ma wo ndwonso bra wo no obehia wo hunsuo e ba no o be ma wo no hunsuo ba dwonso free mo ba pai ensi because Yakopon na ye ne sa aha enti se be ma wo ho sori na dwonso de wa e chese wo no untimi nya feeling na wo hia no nti basa e wo so kodwonso wo nya kodwonso wie so a na be ma na atiada e chese problem wo prostate tum ana problem wo urinary tract system no urinary tract system no your kidney urethra wo ureters ana bladder sa nye ma na mu bia problem be mu a
say problem aba ebetimi akoso sa wo ha na ye kan wasem ntu ba ya so yo no ma ye de mfidie be check ho be a problem no ne am oduro be solve no once and for all e to da kwada problem ni o prostate ni ebi adwonso na wo dwonso tentema na dwo ana wo chima na wo no yiri be chima na dwonso de wo no wo be hwe na wo de adwene bu prostate what say ye prostate dro bi hu advert wa koto bi it's not problem ni o prostate na bia wo bladder ana wo urethra no ebi wo mpa na wo kidney mu wo ba ya so ye be hwe ni abo yo bibi wo mema mu ye fe ne testosterone ena ma be ma nya feeling be me bi wo ma ne de na wu kodwo to ne testosterone level na akofo ma mene wone na yire to wo se me yire ne de wa emi nua ba na better na wo yire wa artist ka wara na nua ba ma na yi and libido no wo low into oni atinka bia se wo so ne na yire de ben ehia sa oba na be kofie no wa hwe krasa afse wo so oba bia ne nukuru gida wa onim se ye nukuru mpra esa se nukuru ni nhia na nukuru su ni mpna ne mo ahode ne na nya de ben eni ho fa woni kire dank e ba complex de hwe ne mboa wo doctor na sabre yamane nyuro amane bemma sise itimi pagapagam na meduru ba bia ne kwamwa na ano wo fom ontimi ngoba eno so ye problem pa no ne fe no oligospermia aha oligospermia ne bemma na hunsuo no endu dodo a wo se itimi nyinse wo ba no ane wo azospermia ono de o punsuo no ba yensuo nko a sperm ba kokora enim aha ye ya hwe mo de azospermia amana nyinse wo ba pen nipa bebre into what was problem no file pen no paper na twe telephone numbers na frɛ yen eye 0266 59 33 0266 59 33 afi 0244 01 75 56 0244 01 75 56 Freya was abekai dank we empepi ya na metaika adan no wunuro no ba bi ebehunu ye no no se we die nyuro fira bruchi ana se demosi apakage no efe kwa nyuro be na dank e de ba nwumre no me da se pa nwumre de do we e de ba e fe ne dank pro care for sisi yare aha me be ma de oso sisi mu eye dene wo yo ba nso wo hia sisie o se e ma no mo ne tade nkwara hwe o mochi o e ma bebre ho no ma se de o mo bo bia susitie ene se de o mo sia ye na ma de bia o mo sisie problem siare pa wo duru ni dank pro care into bia wo sisi yare bia se odwuma wo ye na mo nya siare se o tatana se che ana odwuna wo che no kopese eduru we bi to abo nipa bebre dank pro care ba mesha eno dan chen so a ye de dank heba tonic nso bai for bia na numu ato a wontumi nidi so numu ato na wontumi nidi nko ade a wokɔ heba shop na pharmacy shop bia wo so pedro we dank heba tonic ba mo didi kama aha ama why fine afi indro we de ya friend ntafo dank gastro care na dank vita o me ntafo wo yefunu aha wo yefunu se de si yo bia no kopese edro we mi unito dank gastro care ana dank vita se do yefunu na de ade ba ko e ni jikwa ne se wonom se edro we se ya ema aduane na wodi ni digestion temte sama wotimi didi kama se de wa fa edro a eba mu wadidi no so na nye edro mu wadidi we esa se enuane na ye di na wo se etimi yam na enya nutrients kama we system no na ma ye yefunu na ye adwuma kama se yefunu aduane ni ntimi nyama de bia na ye kutu ntukope do we bi to dank vita and a dank gastro care to ni mienu nto ba ko nya ba ko nanom na yefunu mu njo fom na wa ye free dank ba complex e wo fine ye wo pechi number 2 o ba ya so yo no ma wo de o fa ka wo so be su wo tre the junction wo si tre the junction pe wo so wo ko dank ba wo benya taxi ana plagia e wo junction no so wo de wo ba ya so yo boko a wo mre kra okay ya ne dank ba complex and na etwetwen komo no doctor enti boaten and na wote no kano dank okay doctor nyapaje ni mu de na woko anesa enoti sabre no danka ba complex yemra pachi number 2 eho ena na so yewo na efiedum emiensani omanfo dodo no a ena ebo danka ba complex abaso enuro dodo no a ena odi apadwa so na etu yade na esa yade wotena dank ebe ya adwuma yekọ na yekotu ye yade ase ewo danka ba complex na yekọ ni akọwo ya ifie wate na sabre no yekọ wo ya ifie no
na Joe Apple Electricals. Joe Apple Electricals. Your friend Abadum Kumase, Abadum Ashanti, Joe Apple Electricals. Sa ena mede atono. Every say, one kasa ena aquafa signal cable. Sa ya way ena sabro man for the dono I Ghana memano. Wajiatum. Nina ne said, signal cable no. Aya Ghana wadano and omo so and omo the signal cable ebaye. And notice all the signal cable ewa yaufia ebaya ding ebaya nwanwa say if you ho ebe to me ashe na what the signal cable ewa yaufia so electricity bill no ebeba no na ne bo no ewo form ni nyina ne say signal cable no eye copper wire and na what the eye signal cable no na enkane no said na enkran ene temafo ete so mfaso no na omode ewo ya omufie na electricity bill no beba na ewo form no enuti ena jowa pause debi mede bi bekokuma se na madehye enso atumi ato signal cable no na ono so de awoya wonfie na se sabre de jowa pause wona wo kanfo signal cable ama wo mo eye fie wu afo wona nyame ato mo nsem ni wonya bia sidan no efuru se sumanti to ya blog twa so eya eti kone koto signal cable na fa wo ya fie efuru se fie no wa wie sika so kwhye dan mu ansa amawu eno nti ena ye kanfo signal cable di ama wo said ye be ya wo ya fie no a wo ya bia wo kwa akoto amintumi modin no ebeba be hye fie no signal cable ente sakra standard board agiatum sa ena energy commission enso age signal cable atum sese utie na wo hwe wo se me ka cho se pepra dia hodo pinu a ye de ewo ya fie nyina na oton bi underground cables oton bi transformers ahodo so oton bi eno ti ye kodwo apawa so ye de a ye Japan house pizza te hwa ene MTN no ene di hwani mu asisi taxi rank so de nyame ubetumi ehu Joe Apple Electricals Abadum Kumase Abadum Ashanti Joe Apple Electricals wono ene kofa by signal cable amanfo enyina agiatum ewo Kumase ene Ghana mem enyina 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 9345 50 0543 934550 Joe Apple Electricals Abadum Kumase Abadum Ashanti and I make comfort na media mount apotria ye dane editor ya prosono and na sabre ye koya frefo no mo so ache wo mo adwen enuti said your papa no esiko sresuo ewo fie ho wa bra wone ne yire enam no enti ebeye fe ebeye nwanwa se ubetumi akwa wasifie no akodi sa adwuma no yekọ ne yekotie yafrefo ene yahwefo wo mo so adwentwere 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 yane yahwefo ene yafrefo yetiefo enso enkotwetwe enkomo ewo sa kwan so na nwoma enkonkan hello. Good evening. My just Opa Nipa. I'm going to make a separate go from Osei Aboagye. Yeti Opa Nipa, Papa no, dear no, onye ne bano. Many Bama also, I are going to say. Nipa class often to a fear and soon you go so fast. And I go call hospital emergency, so it's when I did so fast. Okay. Hello. Hello. 0551 na 31 na 31. Hello. Hello? Lana ye hot. Hello? Hello, good evening. Panipa, Udin baby afrefre. Because every micro, me James. James yentio. Okay, it's saying, here, pa. Okay. Hello? Hello? Udin baby afrefre. If I tell me the Richmond, make a separate sexual science. Yentio Richie. If I show you the Papa and the Papa on your body, dear. Okay. Hello? Hello, Nana. Yay. My Jesu wa bapa. Nana, me come on in a year. Okay. Hello? Hello? Udin baby afrefre. Your friend is using make a sexy man pointing. Yentio wa bapa. The can is a Bema no young from Subia. Okay.
wanyam from so bia hello udin baby afrefre What the make a different boy? yenti opanipa But and so the and so be and so the kind. indeed water is life hello baby afrefre udin Make a different in the car. yenti o The man, my friends and I'm here. what the more hene yire I'm the more in here. na chese nsuo eyem kwa hello 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 Hello? udin baby afrefre yee omra samwa no di for po kwabra na eko ha no hello udin baby afrefre So Mozongo. panipa mientie o Wallahi, Papa Casso, Jimmy Banga, one yard, one random corner, last in the Chaba. okay hello omra samwa so true tawo hello Hello. baby afrefre udin oh jina so ko hello last caller hello udin baby afrefre I'm going to say, they walk out with some like said. pani yentie o Was I was saying, many wishing again. onu osu ya adwene o ye fa wan bi hwade hello udin baby afrefre last caller If I saw me din de wa me kasa tiri man so for green. yentie o Me pa ato me de me so ma gye ni se papa no ase no hu ma fam no na ni hia enti na o se won tre so ma won kware ne pla ne bi. okay ye beda se we dia taw baby akoye ne 10-0 omra samwa true tawo no na odifo omra samwa se odifo bi di netia no wawe eno me ko bia na obedi machi na hu de ya me ko di na chi me fi na kwa me kama se mama obosu kwa na anwa yi woni owusu omno emiye nkono obosu na ye mistake ben my adro see medical ka kira se yabiti oba no ni be ma no omunya nwale yo medical ka kira se odi ni ko chia ni papa kwa bi so ya wade o so uti ye ka no utie me ani wo ko refi o medical ka kira se yo yes asem wo no asam no ana mo so ba bia na mo so mo ko na nu tu man ekwa no asam no ya de to epro so a medical ka kira se ya mutie na so pam oh ye tie ni etiefo nyina satiefo antiase a ko mu timi vote o mu nwale eno ti wawia mane ha oh yes wawia 10-0 adino o mu so 10-0 wo manya bi dabi no ko fa ne hey wo manya bi mi hu bi da etete last time we ye nunya one antino ewiase fo ne Ghana fo nyina say water is life I'm say water is life so wo ko fie ho no mokra no on ena omuma ni nso na nka wanom kwa no nko mbeka se be ma wo tre no nko mbeka se be ma ne ahia wo tre no mbeka so ya homaso wo tre nko mbeka so ya homaso wo mbeka so ya homaso nana asema na you can what the first what the yeah come yes am more remore afin was ni ko yes am more remore was afin no ko osafu do wa cha bawe what na yona osa na Muhammad do oboso yifrim dia na menyi frim o se unia na se ya eni na chi ukwa na no asem no modane no enye we na ke de ba na de okay juma dia we e ya Asem Mpe Nipa apotwen no sabre ena dia sa results we mi hu bi da 10-0 pa results we de mi hu bi da results we mi hu bi da na about we mnyam nam to you amanfo she boss no moto me kokromote ama me ka se bi ncho adewe entansi omono mama wawe kwata okay ya to adwuma de ne so enrada ya tabiri asem bi eto ya proso na enrada yantumi anwi asem no na afei ene ye bedom asuko na empo adai
TNSA se awadefo na afei omo yakoya atamfo eyasem papa avrehu ye pa na avrehu se de avrehu no amafo esia fem enwa domafo omo koso ebusa no na enya asem ketwa kora awadefo de do ene wura wadiem ebewuri akire no na omo eye akoye atamfo 21st clinic eye sciatica expert ye ko 21st clinic na yakotu sciatica ase 21st clinic ba ye no mi ehu se yade bi ye fra no sciatica na sa sciatica no eyentrim ayade sa entrim ayade no eso sisi efawsirem wona kokom na akosu na ase sciatica yade no wanhwe ye wobeka se watie aduro so na wanhwe ye so a wokoto abui wankoto abui sciatica yade no eyentrim atwu jim 21st clinic se wobetu sciatica yade na se ne sa yontina abibimem ha no abasobodie pi na omanfo de ebono yade bibra bi de fruit nua no kosu na ase 21st clinic se famla na so ye obesa na watu ase na wode amaw Ghana fo agina tum ewiase agina tum ne sa yontin 15 branches and wabie e wo Ghana member laboratory ne scan fidi ahodo pi wodo befam sadie beya yade bia de ba bedan no enkaka sciatica yade no obetumi atu ase Kumasi ehwan overseas woni Alpha radio no ene ben ho woboase Accra Domete Makasoa takwa dikofodua enkokọ sunya ni brekum wanchi tachiman kranza gosu debisu dwaboso 21st kin negosi nyemini 0540 311 311 0540 311 311 yanko Liberty Conference ababim na Liberty Conference kofa by ayo mahene yadubuache ewiye brem nyame afre no se wonye omanfo every won punchirem na wokatie enkyerɛkyerɛ ebema adasa atumi akɔ osoro ahemem na Liberty Conference ba ye no omanfo dodo no na edi adanse na obotwi ene trada ene wo kɔ Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road adum ɛhɔ ene mpempi omanfo ɛkɔ no busumi weidie no yesan akɔ Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road ɛhɔ ena ye kɔ no kuta sabo some no ne da etoso aduenu enkron na dwumadie we ekoso eda no eye memne da yenkobɔ mpaye na yenimpaye na yenhwe nyankopɔn animonyam na se wodi kanea no esi kanea dua so a ehyen papa na wodi kosi ase de a na abunkam esum atumi no eno ti let my light shine eno ti no se wo kɔ na wo mahene yadubuache wo gina sompie so edane nyame akyere ne ma ya na efe akono ye papa enu tu so kwai na koso nyame hwe ne nimonyam ewom biada no wo so wonsa entumi enkoka bi eye Maranatha Evangelistic Ministry Harper Road adum and adwumadie we ekoso Liberty Conference is here again bosumi die we no adansi dia bosom ye twam no na omanfo edie no den ena wotifie wo twen nti yakɔ Liberty Conference ne yakɔhyia nyame akoa ɔmahene yadubuache yene ne kɔbɔ mpunimpu ne yakɔkyi nyakopɔn animonyam let my light shine a Liberty Conference ena mekamfo na mediamao na anyomtofo obepie dwumadie wo yase no enya asɛm keto akuku dan Dana Entry Hamilton wono obaba betonyom ɛwɔ asɛm Kwame Jadu ɛbetonyom saa ena efe Grace enso ebeba be piase na watonyom edi akro atrontrom kropo twedi ampon efri se enyom to eye twice prayer Liberty Conference yakɔ ne ko hia Nyankopɔn yene ne mompunipu na animonyam bia ontumi emfamayen ayaresa bia yakɔ na wonsa emfamayen 3A Herbal Center yakɔ ne konum koko aduru watem 3A Herbal Center no wono ena di 3A co capsules koko aduru abadwa so na koko droway ana manfo friend koko master na koko yade no enipa bibire biada udidie no eye dena sena koko ebetumi afifiu eduru bia wani so ayo wisi oposa wani no wani ayo zozozo wani aye kokɔ osode anopa oto moma so chok ansa na ade wa chichira wa hundia eye koko na eduru bia bema okɔ uja wona so na se uja wona ya na emoja efrimu ebadia eye koko na papa woyem sa koko di
nipa nyapa etimi kofa sisi yade ba amaman ya eje nipa sisim na eye koko oyam tima eye koko ha dwen papa kotwebrafo yade bia ni hini eso koko so adati niama koko ade yenya ewo abrabom yenom 3A Herbal Center ni nupa wode aba eye koko master 3A co capsules ni bi na ye fantu ye yade ase kolinaka ba dani heba misi ba ani apidant ye benya biato ne ye tu ye koko ase 0546 107 107 0546 107 107 omo pano anya atase na nanwumre asembesi na baba wano de snap ni kosua piemfia Yanko Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana aye hu wo fia papa na yako YouTube no so Sompa TV ene asem kese besi ene de se duabo ampie ha se nokre anadia na duabo ebekoso ye maame no ewo ha enrada omu bonkro no kakra ne bre no ena ama ye kwai ene maame wadawroma ya moa wonsem no se de be ya ukru so betumi ayi ano mema wakwa aba okay oba pa mema wakwa aba yeja sene eno obi etie dwumadie ya eno ada wo ba ha eno a udin no oda so bo no de obo no no a me pacho an eno ntina udin no obesi so amaye me pacho ye frame Mavis edu echampoma free hin na baye me pacho me free Brema UGC me pacho ansa na abekọ wonsem so no ada na ade kosua ne snap abayi me pacho me pamacho snap na me de bae no ewo asechre ne sei me pacho asechre ne sei enra abrante no ka sei me ewro kawa ema no eti o patro say me na meja aware na we kire say snap ya ekura mi e kire say be ma no eba babusia fie awo UGC a one mass be ma I friend Aja Moses and the buy na de ensa we snap yi e ma me ana ode ma me ene mabusia say we na odi gina so edija maware ekura nyamane na kosua no so ana kosua no so ana so om de ba ware nim bi o ma fa ma ware nim bi sebe ya no kre ebeda di bi di kosua so ka ho because ensa no eni kosua no ebe kasa ama no kre adadi ni mienu bo no kre wa asem ni bi enti ekwa bi so no yentre hakakra amamra ni amane kwa so no se awarija ye ba bema wo na se o request won san efiri wo ba ho na mum se bema de ensan kom wo ba so ajawade de no de nya amane yen hye honso eti maame no kra na didi a wo bebodua na me pacho me mo no abo edua no because me point na me beka no se oso wo me boa ono no mfa emo de me kan ayasem se wabapa enrada ukasai se ne enobi etie bia ene bownsem no tofa na yentumi enya bre na abadwafo mrem yo mpenifo me damase eme se enra me ba ha no me de asemi etu mpenifo anim se mi kunu Frank Mensa opese obu mi kwasea enti me de betu manim na enra no me kasa no so mi jansen bi wom but emredu said aka ekire bia no me de betu bia ema obia ete ehunu no kra ewo asenim enitina asaba no yeti opa me pacho edikan bibusa ora Frank say bisia no otu ebetena me ho ansana o hine dan anase de mekan me boa se osa me boa ensa ene shinapi on faninsi
deɛ ɛtɔ so mmienu owura Frank sɛ wo sɛ adwuma no a wobie no ɛwɔ brɛma UGC a yɛwareyɛ na meyɛ adom yɛnya sika na me nso so mede me sika ka ho sɛ wo sɛ meboa a snap yi ani kosua yi fa di nsie deɛ ɛtɔ so miɛnsa ɛnura wobɛka sɛ oware me no ɛnura wobɛka sɛ usua adwuma no ana wotɔ asase mepaacho bibusa wo sɛ asase na yɛtɔe no a yɛmienu yɛdin gu so no a yɛ mimi din wuwu din no mepaacho mpɛsɛ bibusa sɛ asase no yɛware wie ansa na yɛtɔ asase na anasɛ yɛanware wie de minim ni sɛ yɛware wie yɛ ansa na yɛtɔ asase no ma me na mdi kan etwia asase no eka sɛ nka man sate antwia asase ne ka anka asase ne yɛntimi ntɔ sɛ wo sɛ meboa snap ni kosua fa nefa di wunse because yɛtɔ asase no yɛtwia ne nyina no yɛsate twia no brother Paul ɛyɛ adanseɛ ɔsɔfo maame kɔne ɛyɛ adanseɛ ɛne asase wura na nama ɛyɛ adanseɛ sɛ me na be starte crash etwi asase ne ka deɛ ɛtɔ so yɛba yɛ nem oso ba he ɛnem asɛm ɛmpa so asɛm na mekan ɛnu nyina odi kanta me pacho ai because me wa point pacho pacho ai sɛ me kunu ebetimi edinsi a ɛnura me ka asɛm bi wɔ ha ɛfa mase ho me kunu ɛyɛ me ka kyerɛ me sɛ mase kankan mase nsuosuo ɛma ɛnam so ka kyerɛ ne mpra yɛfrɛ no Nora ɛba me fie atimatim new site ɛbɛ ka kyerɛ me sɛ me kunu sɛ me mase bon na mase yɛ nsuosuo ɔne deɛ ne twɛ no ɛkye wɔse ɔse ɔne deɛ ne kyɛ no ɛkye ababa wɔn fra baba wɔn sɛ Nora yɛboa wɔso ɔno deɛ na ɛkye ɔse ɔno no ne kyɛ no ɛkye sɛ deɛ yi aman eti asɛm osi asantemem enso ɔse ne twɛ no ɛkye sɛ aman eti sɛdeɛ me kunu etimi yɛ sɛ asɛm ya me kan sɛ me boa Frank snap any kosua yi fa nefa ɛyɛ de opɛ sɛ ɔyɛ no wɔ ha ya afɛn susu na wo se nnamu asɛm ɛhɔ no deɛ mante hɔ asɛm ana ɛnamu asɛm no ɛhɔ no na wo ka wo ba no me to aso metie o aha ɛnamu asɛm no ɛkwan a bi kunu ɛfa so ɛne me da enie sɛ ɔsɛ me boa oni nsie ɛkwan fa so ɛne me da nie sɛ eduru anwummerɛ ebi wa me wɔ store ne afrɛ me ya de na to kaa mu aba fie wabo bɛba no na ɔda mpa so ɔda mpa no so no ya wɔn fingu so dada bɛba na ɔda mpa no so bɛba no na wadum light biso TV aboe excuse me me so light aboe eti ewo ma ye be fo mada ne ye fo mu da anadwo efri be 12 ekọ anadwo be 1 no ebedu hona ne nsa no asate atete nani so emrekra ye da ye dum light mikunu ase ebia se bia wo mse na yere ne me de ofiti pekopɛ ba me so se obi a se bio obeku obi oto gengamo yes se jata no yes he me ba ho na me se ade ai o ka se me ba ho ai me ba so ano me se sa ade
ade na first na ya ihia mu na entisa na ade ai e wasa me no woda anam say ade Osei ai so woni ma na ene de besi me ka say the sumia oda so na wade a sunye no akata mani wokun pachan no waso me kon afi no otimi eya etete night a ehye kire se mi nya no na onye de obeye wone wokun na wone obeda one me beda because ade ni sorry say ya se eba na dwosa na obeka se de hunhun bi abehye ni mu se manfa ma no a na eya asem abrantie ni yam sa ne me dae efo so me ne me da na oni me da mu na me su adaya won pese one ne beda na enya ne sa enya first no sa won say ye nim say mpanifo ye ko oba ho a ana ye ko ye kunu ho a imponka ne ye mu no kura na awasa bo prepare ansa because anajo ye dum light ne yeda na utu shelf sa se bi obi yem beseme pacho mati ase enti mi yem ebeseme enti eba ne sa na wa force me na wo say wona me struggle na wo say me jam because that time no obi eni ho enti eba sa ma mi sunye enanim esunye enti ohun say esu na ye den no ojaye like I say me da ho no ojaye na ohwe me and I'm say dada na day e de be bone na maye wo I say woni me da e ti say tutu ni because woni me say emra me di kan hia wo no ansa na me be hia me ka che wo say obi a repi me da e ti say de wo si ye me ni de na ano den na mo akai wo tete na ma kai de mafamu enti mesraw adenti na wo ye me sa o ka kire me se me boa o ka kire me se o che me de hey madam ye fra ne ntuma kakra me twa me de na de enti a o twa ye me de no aya na problem e da me so ne adwendwuna e da me so no eno no me ne wo da sa na enam se wo twa ne ye me de e boa me ma mitimi e release me stress and I'm say it was stress na wo release no enu na hia wo woni me say me ni ahoden like me BP patient afen so operation ti ahoden ni ho na impo so obeye me sa na ye say wa se me se oseme boa kosua ne snap on fansanity unweye me pa cho me nwe kaka kakra bi de toso me kunu ensanom emususo ensusem me pa cho me kunu ti me bua adu so gu no o ensana onam no oda ni cholo bia a mi si ne basic de bia e wa bonten e bia na ye wo barba no a me pa cho enye ne kre e ma edurumre bi be ka kire me kunu se me hu se ye ni da ho ana o ye me it is a next time so odunso bi ma me mana si ni nika any basic no because e ni da ho onu a anka onye de toso wotimi ebro ni egu no boxem adunso de ne no ni adunso de ne no baku mame we are sure sense ma kan nyina ya me see so ose me boa what you say any egu ni boxem e ma me de me satete afen so when we tete enya boxer ni mo na toilet obro sana no tete wade ade atutu sa ko toilet agisa me ama toilet sink ni mu esi agisa me na de me satete na wana nyina no wana pepa ne to na me asa sorry akodwale no eduru sa ompa dwale o onu otwetwe ne se onu anwale me na me so ne mu e de kwa adwaye na masasi oba ne be ma hunsuo amleku oba ne be ma hunsuo no e baaye no oba ne be ma hunsuo sesai like ne ma one wo ma kwada da bi na se o sata woni wada na da na da bi enya mea odi fra bonten na ba yes
then na hunso oba hunso. Oh, dada, so me nurse ni nti me nim. Sa ade me kan enho asem. Dada. Na masi oba ene oba ma hunsuo ma si se ose me boa that day no ba kokura de na ne offer ase blessing aba abedi akoma. Me de kire ne se hye ade am te ho. Se ose me boa na me si ne dwunso na me ti ne tubin na me si sponsor. Kosuane snap on fansanity. Be pacho ya toso. Wasi onika enu o ka kire me say o musa ka abo da. Majapade no so no aduru. Yes, make sisho pacho. Ma honya ha. Yo, ka on talk ka da. Be pacho mi bisa mi kunu. Say ka na ode ko share bonsuom a me ba fidora. Ene ne wo fa ase blessing. Na ti mu na ode ko share gatam. Na blessing fair ne maame mekuma ema me ko fa dropping ko fa ankola no sa ka no ho adia ka na otena mu o drive ye no na ode ko bu wo e wo careful so e wo kwapra a obu wo no ema bra paul e ko to wo no bibusa ne se sa ka no ho adia le to so ka na okobu ye esi kwapla anfie ho no na bra kwaku etu ka no ba afie no bibusan se ka no ho adia sa semwe se no krani ma on fa snap nie de toso enro sa na chi se on fa machida Frank sa wo so on fa machida emra no ra ba afie ho no na obeyi ni twe ewo mantem ho no mame ewo atimatim new site ho no bobo edeja no be pa cho da bi de aduru de dada de atie ensanity ti wani so no na call nora fie ekobo no ma nora enam so ma nora ebo odua ma okoso ayawa ewo antoano sa wo se meboa kosia ene snap yi so so mfa machi emma enam so ma nora ukoye ni siye ewo krofrom a oboka 39 million sa wo se meboa kosia ene snap yi enie Frank Osei Fidora bebano unkodi umpna bia entre Fidora emma enkoje nani eni umpna entre mebana emma mebano bisi etisi ni susa akom manifuo bi obehunu bia no na okasam ne che no emma ne kosi mi sofu maami anim efre sister Rose Emma Crane recital, a crane or her, so me bois, young fra crane no medinse, now so facusiano, so one quada Antra a crana, and your barco, and your munu, and your princess. Afe, now say store na ye quadiano, when your home for sobia. Store no. Na a Janina was tony muno, na I say. Bibusa say, one on in the quay. Enuoma no e wo store ho e black kwaku onua politin bag mienu onua ene de e fa dropping e call ultimatum new side baby a wote no e di enuoma no wura ba ho na bibusa wo se aduane spire na atare so expiring date e ka no me pacho ana bidi besi me pacho Sir Frank, Osei, emra yeja afoforo no. Oni asasi wura. Nanama, efrane nanama. Nanama frɛ me ka kyerɛ me sɛ, wo Osei. Asase no. Waja me. Eti upɛ sɛ wo yi me edin fra asase nim. Na ukoye krata foforo. Ede eton asase no. Wo frɛ me e wo phone so sa se we se me kan sa me boa snap ni kosua ifa san uti last one o ka kyerɛ me say store no
na yeye no mfaso amaso mfaso ba ko e ba so e ma mi kunu no otiwei ene se okọ okọ awe mi kan sa Salome okọ Salome da me da se okọ Salome emema na wo hari nyina anim Salome okọ Salome ekodi 3 days na 3 days na chi no call no sika nothing me ho Sunday and your friend me say Powerhouse Hospital e Waterfall ukunu da ho bi kunu da ho oxygen e asisi ne so mini perfect ansana mi kunu ebe efrifie no na sika e wo polythene bag mu odi pie anwumre me force no ye fie ye dan no e bi dan no ye wo self content ye timi tum me avoid ni se sika na odi kɔ no enye ono nko adea adwuma na oye no obi su sika nto wonfa nkɔ me kunu wo me e de me pingate no e ka kire me se sika no enye na me ye adwuma no eti odi sika no e ba akɔye de opɛ ekobi ase no ye de to hospital ye busa me kunu sika wosi sika bia ne no obedi adansi a sika odi ye lapse ni bill ye kocha scan e wo bantuma aduane a ye di ye dropping a ye fire e ye store ni musika ana me di ye ni nyina e kano e cost ye 7,650 ka kire me say ye yina wo de bebrem sa sika na nso edru se term na wo se wadwuma asai no na wuntimi nya sika entwi akra ne sika no akra no sata na okọ new life na ni school fees 4.2 ana enam se odi lenti na wo se ye sa man extra classes etimi twi a emu 2.2 SHA classes no 2 months friends 4 million eno ana ukuru bo kwadu se motobia wo de frefra na aduane eno ho asem te sei me pacho enya no kre se okase me de moto egu na aduane ma enya no kre de etie nie me ye ampesie me bo ampesie enti ye fancy wo se enya no kre nya sa enya ne kra kra no kra dibie okay na ehọ kra no ehọ ke betumi agina ho kakra se kokoba se bibi kra no anaje se ko ne wo ba ne di enya sa so ba ne di bi odibi because ba ne yedidi awi ehọ asem beba why pachu ehọ asem beba Panipa epomte say Ajabako udin ni Frank Mensa free hin ba ye etimetim new site ababa wo yire no I'm in kwandu abo bo no afa kosua se wanka no kora jesan wo no ensem wo kan ye de hen na ye no kore de hen na ye no kore ye ntie de wo kan ni nyina se wo te de wo kan no de no kore bi ni asema yi ano ba ko man why because me no neti as aware for your couple me no neti me de akware ko dorado e wo atimatim kwasipon papa fi ho e na obi coffee fi akra yi na me do ko doctor tapo muro market e na e ka me boy na me say oh mutu anamo na me say oh me in musica nya hwe but e ka ma body e se megie we wie na me say maboka 1500 Ghana cedis 15 million o Jeffrey wa akra ne papa na busuafo ne na wofo ho e na me gi sika no e na me di akra ne call New Life International School enie letter chere say me di akra ne call New Life International School enie enti me do nya separation e na akotena ofie e na me so metimi fie enti me ko bia always bia me ko adwuma me fa akra school mo no matwa ne canteen bibia na matwa bibia before say me ko adwuma to all of a sudden na ko ya akra fi school mo ho me nya awe enie letter ni me ko school mo na headmaster na ka che me say o wife aba ha wo so be ya akra fi school mo ho na me say ne me nya awe o
mam letter indicate say me san hyase no ball letter ma me enie ade chi na mba ofie bebuza say fine we ya kwa na fi school mo na school be na odi akwa na iko o say school odi akwa na iko de mfa me ho enti akwala no hwe no me pa so me ba ye kwa ye damage wo ye brenu ti akwala no hwe no be se etwa ti ane ekwa anim 17 November 2022 me to niema mpaboa ne anwa ne bia na me start say me to niema dia koma akwa which is ebedu December no ma to akwa niema nyina awie me ba ma me to ofie wo akiri ba na me to no ofie ho na me de niema ne nyina agya wo akiri ba no na me say akwa ne ba wo susu mpaboa no nyina de anko no ade chi a won frɛ me na me beje nkwose sampaboa no na akwa ne frɛ me say ba akwa anko no me ba fie ho no ma which is asema ka kyerɛ me ne say I didn't tell you man from next time some Buffy on man from what palm cron for. Okosho bano. Okosho bano. Eti pani kwa biso no yemfa ne se akoda na sem kra de ye de to nchen nyi ni mum de ehunu se me Oforisuo Aboagye kwa biso no ba min sem ne kwa du ne kosu o se fasan oti mi ka yanim guase o ya wo bonne o dwonso. Enye no kre. Se me kase me kan sem a ono ko meguna ni ma say crisis aba me be ma eni ba bi ho ani kase me biebie so wo dwonso o yere so dwonso wo de dwonso de di agro dem ho wo dwonso e kwa be so na mfa so dwonso o kirem e ko ye CS wo ba ya wo dwonso okete so ade cha na opama che se na wo de CS na se na ma kata so o yere so ne woni da ba wo dwonso e gura di nyankopo o dwonso okete so pani eduru baabi a ugitum se bibi haw ana yewa bibi ahame wona o tani me image oguma ni ma se na denti na wo yira ne no dadem one no ebeda age so yire no enye no kre which is me yare koda powerhouse which is tafo hospital powerhouse me yare koda powerhouse ena ye buy ena doctor no my advice say ye my ho time kakra before e be sex which is then I me na o person me sex na wo doctor ne ka say na ade achinya na o fre doctor no wo na wo say ma me ni me kunu na me say doctor advice what the advice say me nya me ho time kakra na wo yare a wo ho nto me ho nto me which is then I me na aduna wo so no me sex and I'm say na ye call doctor advice o say ti I don't me ho time kakra ade chinya me ka say doctor ne ka say ye me ho time kakra no fe doctor ne say wo na wo say ma me ni kunu na Sompa ti e ma ni bu ase o doctor de kura ni so abete ne to sa yes ensem wa wo yire ene kwadu ode boyi edoso pa wo me so me wasem ka wo so be kanta no me wasem ka yentie o wona meti no wo de adu ma me di no me complaining that busane say da ben na ma complaining a che na busuani da aduro ben wodi gu aduane ma wo moto no di aduane ma me di senya wo dai wono anenim se wono kwaje yenti wono de wonim se kumia na so wo yibe jimijimi a wono anenim wono te wono etu susu se wo yire de bia gu aduane am wadi pen me bi fira adwuma mu ba na mbedidi a akra de wo papa fira adwuma mu ba na obedidi a akra ne pese oba wo nche na onu bedidi akra ne ba me nche na oba oni che akra no se mo medi maduane na wo twa akra na fira mi nchen se mo medi aduane no meanwhile da na wo de bidie gu aduane ma so wo yam ko bi a momoni a anyam no bidie besie no wro ena me chichire wai bidie na gu ayi no e de hye baabi ye din komo kakra na ya na ye dwumadie ye fa nsem trasa ye ne pani bi din komo a wo yo ba na ne afi na asem o kan se ototo momone ewo ejaso na se uyi di ato ayo mo atwia eduru ba bia na bidie akire kakra sana ma me ne kan enti sa aduane na oba ne di bia na eba na ni bi wa ma na ni bi na wodi ye me de ma ni stew no me di apesi no raw me hu sa de no e ma me yem hye me nti ma ni stew no enra ma ni stew no ma me nkasa me o kasa man kasa o kasa man kasa sorry me di apesi no raw na me stew no me yi bi ni free stew no na me kire na me de hye baabi enti me di apesi no raw stew no ma fa be bayre na to stew no man di etu susu se oyire motono ene oye no ankasa no
na odi beye wuye na se na kopeso de se o opeso de se me ekwa ben so ekwa bebiri so no se de wote a woka na asem fefefe ya woka na asem de ohu me no enyi se na metie but enam sa ne ma na odi gu aduane ma me di ye no amama bra bo asesa kwa ben so asa kwa bebiri so ohu me no fine na me boss no ye adwuma but na me a responsible man uhu me na me no nware ye no uhu me na me nye ho ade but me no to asase before I be worry o me no to asase before I be worry tse ya anu a woti we uhu no ho se wasai ana me say ye but o ma ne me bia ka hire ma me ana se bibi hawo me because ne ma no di go aduane ma me di ye no e hante me edi unya FM oda so nom sa no ensa no mejai wajai kura ijai akababu awo ohu ofe ensa na enema na odi gu aduane ma me di ye no e hante me before amete osisi a ne ma hante me why because odi nyema gu aduane ma me di ye no say ukun e wo abrabo mu a you just tell me say abrabo say na wom say ni ma me hu na kwan ni na namo a ese mituo wotimi mfiti preko pe na wokofa ya no nipa na wokoje adu ofiri ne ho no mimi nim nipa no wokoje ne ma me nka ho bi nti say poison nipa ndi ma wa say ga mso bidi ye ne ka ba wu ti aduro no wo ya sure say wadi bi ko widiem mbadi bi ko widiem e na hante me no de be na ususu say hawo me metumi aka say bibi hante me but makanisa ususu say wan kasa no widiem nipa duem no se wasore so kura no te se de wo ka say na no boss ye adwuma na wonte sa no se die nsakra be pa na ba sakra me body e bi te say yare sisi ya me yare yi me your pressure sisi ya enam nuru a odigu aduane ma me di ye me pressure sisi ya onya sure say nsa no nyensa na enyensa ana nsa no so no moto no na ma wonom sa enye woto na ma me nom nsa e say me pressure sisi ya why because me kidney problem sisi ya Frankie na odigu aduane ma me di ye no e hante me sisi ya me problem sisi ya Frankie dru babia ensanom no ebi die ni gie na enom ebi so enom na brehwo ebi nom na dwendwene sese wo die poten pa na ma anom sa no me nsa na ohu me no enye ontime nka nkire me studio ha say ohu me na me nom nsa na me nom nsa but na me nom according to by me hu lady we no ma me nsa no mkoso why because of say ateti ni how a odi me namu no ateti ni bi ni de ebi ni say me kofi a me ni asu vie ofi sorry mo hwe na yenye na microphone yi ma no abrantie Frank ne no etwetwe nkomo no ne yire abɔ no kwa du na ɔno so obi ka obi kyerɛ na ensanom no ne yire ama atete a wonamu na akɔfa abasa ɛyasɛm foforo kra anefa akonwa ne mra ni mu kakra anefa akonwa ya mfa won san ka microphone wate ɛyɛ setup ya wie enti atete bɛn na wonamu ama wo agya won sanom sa why because me no neti no na me boss no adwuma say me start a story no e ma wonye me ufa yefun ma e ko yo CS wo konfanochi e ka me boy de hunya asem fine me ko tena ba bia wa na be pretend say yen ko tena ba bia wo fi say won asombajo ye ko tena ho wi a na wasa ba chi be ka say ha de bia woni amanfo problem wo fi ho yes antu ko tena ba bi fufuro why because me tua kana wie na nsi am ni nya separation ya wote ne ma me ho am so metim hoi because me dan tam cancel me kutua bill no wo ba ye adentina me kutua bill no wonti asese me kutua bill no kai se me sa ko han dan foforo wo so be e kwotena wa na wudi ho adanse ye se yen kwotena na sumdie ofi ho uko me ko adwuma bi a unu obi a ofi obi a problem ese me so so na me no obi a otifi obi a konya asem me so me nya sa me bema se ususu se wo yire no na ama wa brabo aye sa na ono waka ho bi se ekoba se ye kama bomu a ope ekoba se mo kama bomu a wonna so waja me na busuafo anim ene wo se won ware me biem ene wo yi me ring ya mame enti mumbusa no for the first time me de me disaze ma no me ne se me busa wo ade a opese na wope wo pa behu ompeso abehu ena me busa wo se empanifo ena wo de asema bedaye enti se
ye kan wade no na wo yere te ase a ube ware ni biem. Oh, ehɔ de ubisa me say question we dia. On na be yi nema free me dem. Nti mumusa no say, some ka kire no say, won fa ne nema mra me dem no de beba de a. Mumusa no for the first time. Entu pe no. And I'm say mumusa no for the first time. Na se si a oba no de nwoma no begu dem ho biem no no aba ka ope no. Ode nyamba kwa me nsi ni kwan. Ba me de minya no, ona so waja me e wo na busuafo. Nti na me pese odisi. Se be ma no. Na busuafo ni mo ye me ring ya mami. Nti so de nyamba ba de a me minya no. Minyano. Eti abra na wonne obey etie pa no. Papa ben na ususu se wo ye wo a eso wani pa. Yenyi boni mfirim. Papa wo ye so mani ye se wono aduane ma medie. Na me so me bona ko ho ansa na wo ye aduane na medi. Asi. Ai. No so wo ye ade bi gu ho pepa no na hu. Enya no kre. De o ka o kire na asemu no. Me na me pese megu na nim ase be. Me am ti wo sisi ya Frank. Obi anime. The sia what was the sia no bema wo ka say obi repu no wo be yi wo niam afiri me dem no bema wo be repu bema wo repu na to ma menche no nipa wo repu no me no nya separation a wo share date me papa date say wo be yi wo niam afiri me dem no nipa na be yi o de car be fa wo niam afiri me dem musa na say e no kra na say no kra de o repu no mire bia o kan ya no ka kire me no wone no na be fa anwoma no yes musa na say e no kra na say no kra enti se no so nya no kra kusua no so be ya adwuma oba pa eya pasa woni sa be ma ne ko yi nwoma no me pamacho kusua no wo ho no cre but me won kiremu woni be ma no repu wo no me pacho no cre but nkiremu me won kiremu wo ho nkiremu a me wo ene se satam na Frank ene mas be ma aba me fie di snap ya ba ama marone kawa ama no o se ompe me biem ana wo mu se oye me bone de nanso ache ansakwa na mi hu Frank ana che se be ma na ne be fa nwoma no one ne wo ho ana be pa chanya me ne wo okay okay omna samwa bremna omu sam no ye kasi di adwe de chi abehwe so fa ya hwe ya on de ekoso ni ade no obi a kasi chi obi a kan wo first of all ma menyi nsem ne bi na ya hwe ne yanka ma me ne nsem wo ewo ho na nra ba na de bi ehihie because I don't have a big issue kosua na snap na de ban de me na kwan bi so no Ghana ha no ka se me de amanyame a na ni pebi di nkwasi asem enti se mo snap ni kosua ne ba ya na ebo ane nso ya nhwe ema obi mekum obi wo ha cause we ye de kosua na hwe fom a ada se baabi ba ma di kosua hwe baabi wo bewu baabi so de hwe fom o ba ma nso bewu obi a person defend them ba mo ma men ka sem bi enu mo betra ka sem bi me dwe mo adwen si so se bi munyam ntokwa na mo ko a akwala na mo de ba adna barriers no onka ho enu mo state word bi se aduane bi ekoye ni ade na mo susu se poison wo mu enti mo ma akwala na ye se oni bia na akwala ni di bi ti mo susu se na ka poison wo man ka akwala ni ngu me boa sa no man mo nya very careful hwe akwala ma wo no te wo de toso wo sa ka asem bi se oba be ma ne se na sene mu maye de fenti wo hu nti ko ni nti no akofo obi ampa so hwe akwala wo te wa se bi mu mienu ya na mo wo no akwala nya ba akofo ba eno enfanto baabi ma men ka asem adwuma wo ye ya de wo kan wo ye boa wo ma mutimi de top rot asem mo ntie ne ye padwuma bi a wadwuma wo ye koyie ma wo no se bia wo kunu ka se jaya mo nwene ho mienu because konfo boni a wacha konfo pa no sa konfo no ye nyine mu eno na ene o mistake ya ewom but na akoye odo asem te se ye kan wo kunu aka asem a kira wo enti se wanti a o kira ko enu ko atimi dia wa jaya ba but awale I understand it ena wo jaya adwuma yi ije wo jaya adwuma akoye ye store ya amokoye ye ena o se atwen no me boa fine se akaka ka no de be ma ntimi nka nje se won toka but ntokwa ba se ya na ato obi a person defend no de to so be ma na o repu na wo kana sem se wo ka che na se mre bi be ma bi a repu me no be ma men ka sem cho obi o repu no se wo obi a wo nu kwa na wo san dwane because one one fa no wo se be ma wo bo no kwa du so otimi eso mu e de sumie ne ade eno so e repu pa wo wo yire kwa wa no kwa zo ama na wo kwa na wo yire na a rape ba sa rape yayi na won so ani nanu ani nansa ada na normal na ode kwa wu kwa koyi no
wo de na me wo so yo wo kwa akoyi no ma no o papa wo ho wabusuafo ho ade na sa ba ma na ade ne ko babia so wo kwa akofa no amana akogyaw na onim se tuo kan sinsemu adi awu wo kwa na akoto abrante ya kede ne besi mame me tie tie untie edit etre ekoy mame me se abrante no repu no ai wabusuani no me pa chanya me bu ne ko fi okoye de oye driver ana nai no mame tie de make no next time menye sa de ne bi pacho pacho ewiase we driver ya ba ko pe ka ya ba ko pe pacho de wo ne ko fi okoye de sabi do waka no penifo say den osuosunsun wo ne ko fi okoye de dada se sata no we jam wo so we jam me obema jawa tie mu mienu nyina na de amofa so se mu jai no wono no ede nsa kwa nsa na ode kwa no enya mane se ya busa se wo pe no o se wo de nsa ba fie dia wo de no ma ne ba dia o sa pe mama ka sem chiro so ne be mate wo ne se be ma oyi ni no ma nyina kwa hwe hu se be ma no mpe obi ba be ma yi no ma na bi ka o so be ma no se wo pe oba na wo no ma woni de ma uyi ajabi sa no ma na wuja ne betima sa aka mabom okay etimo fosu de me pesa me kan ana ya me yase ya tam no ya na ya me ya nsam wo mpa hwe ade na akoso no oba men e ya mpa se bedroom mebi no etimisi wadwonso ampa wakotoret we ye no kre ba ne kre bi no nka ana duro na mo ka no ba ma bia oba bia ne krunum nsam bia ne wo pe e wo kwa bi so ope hu akire kwan na emom se wo ka kire se akwasi yanko na mamu ba bia duro bi wo yanko gi bia onko da ba ma bia sabe onum nsa no toto na tititi onko etime ye so se enya wuduro se wuduro de so nko so adi bi penko owu okay enya wuduro eti ba mai oba no prevent se ensa na no so ye fan boy me na kan busa sa de na wani matwitwa sa ade no o se wani mu ante sa nya sa na nyame bo wo ensa na ko deep etu no ma wo tehwe wo se wani mu nyina twitwa ye fan guy etu kuni wo yiri na wo mpesa etu o fight se wo gi aduro se de be obeja ansa no enya wuduro e wo kwan bi so okay ti mame baby awo ye ma ka kire wo o wo ntwa ye be ma na de ko fie ko yi no ma enya bibiam ma wade no enko ye awade ne we sitie no se mu fi se be ko yi a emu mienu asam ene mabusu asam ba de akwane de me susu se mu mienu tia ba ko be ku ba ba akora ne de be ma ye wase de se so hwo ba ti le meka cho no nyam nkwa ne maja precious dana ne precious awade egu yi awade we enyi nyina so bia okay hwo ba no akora ne kama baby oku school ko o mame o be me man ho ma ho kwan no hwa akora no wote dia mo keke dia paso nkoma ena o se ma de ye de na ho anwan emfa so bia ni so kwa bena that's why I can ovo ne da ya unse kwamna de no don't come bla kwabra ye bere no o dia bi kwa de me 20 bla me nua be me nua ketewa yi omra fom yie pa na oma na ni na ho ase we say enye eyi aka na ka pese me drop kakra because ensemu a girl ni gina so no sa pen sheet na wo gina so no se ye ya me na ko Anthony mu a obetime di be me bone because mo bu se di nyina no wonti me nya no eye court wa wonum sa eye court ka ba pe de metu asema judge obu se di nyina no wura papa wo bi se di nyina no da no ye be no yi ya e to man sa adwenem a obekata ya no min toka kosua no de dia dance ye ya no min fa su nyanyile enyene kata nanim oh wana ya ma chai man to bo se ma chance obusa no wa doje o kasa se what I say eti dia me kan say pension to mo be 10 page no o ka ye no wo be me want me am me convenience to this platform to convince yes we obi on touch them what I say want me convince yen we just some tra e ko boni ko adu sabi mpeduasa and obi bia onum nsa e ko dibu bia no o de ne dwonso no ho hwe o brantie kama wonim ho ofese hwe de wonim aye ene so ba ne prepare ho oh eti bra situation na ne ka brantie ne fam no ba ababa woi no on penisa
obabie no woni wonye nhyeso mame ka se mo nturam fancy obabie ye nhyeso ukuru anyema enkoya ye dress na se nkoya oba hye ka kire ye na ye ka kire ye okay watale che nkoye ade ne won ka kire wo enti niema be ma ne fam no be ba brafom kura ne hunu oni dia eso de mama ne fa na kwa so ne jansa nom ne nsa emwo obrabo da hwa be ma kama hwe de oni maye esisa ko wo so ba na ema pressure makoye sansem o pension to kodwene ho e be ka kire yansa akusua no wo de bedin se wo fidie so because nko ne yepe that's okay kata nana medase we dey wada roma me hye no bi so oba na man say aware no egu ye yana say o montem te ye na disei me pa cho 1 year 2 months ana che sasema ye kan nya na aware na egu akase japade wum ye beche na momo kotwa aware no mu o baby a omoko sensan ye what you say na mama ka sasem we sane ma we e kwaso ni nyina no oba yi charge oboye ene be ma ne charge a oboye no mama ka bibi omum metimi aka ne pain say oba no obegu ne ba nanu ase so ne kitaba ba ko utie program ye ekuriase afa na nyina YouTube ya record eda ho Seven Pedrosa emnancha ne ka asem bi say asemba na se ye ka hu say ntokwaba na ye ko hu say den bedi asem se wo beka de wo beka oba ne papa sebe wonene ne ho wodwon so wo yesei eda ho no mo oba no onyini ko ebedu baabi no na ne nkwala ne nanfofo de sere no ena wo be ma no so say sebe oba no so ye dwunso krobo ena wo so wagu nanimu ase enti akwala no mo de ne ba wi ase no mo boa no na say mo moa no ena ye dan muni nipa na ye dan etentamo muni nipa ena tentamo enti wo mu mienu nyina no omo begu wo mo baketo no animu ase especially obey so no na start ye say wo ba papa nene wo ba papa ebro wo ba papa fe na aware mu nsem na dɔso na ne hwade oba ne kasa nyina na ye charge a ode bo bema no ɛna bema no so charge ode bo oba no na make bisa say it free say bema ehia wo ba no bema no nya oba ne papa da ada ne hokra kakra no wan ka biam praise no because edru baabi no na baabi a oye adwuma no wokotua sika say nka yemfa no government na wo support wo bai e ho de yifim wo yifim wo sabi ja wo ja ne nan ne ensa wonom na oye den okan ye na medimi nsem ba wiye no medimi nsem ba wiye no sade ye hwe movie Ghanaian movie Nigeria movie sade awale bi kwaso ye krokro na wo behwe na be ma na so oba ne nsa no ni yese no enye sa na ti o ena ware no ankasa no a ye wale wasole dan mu a ya na asofofo hira so na edu ba bi e ma mo seresere se na kawa ne hye mu na mema so mo seresere eno enye sa na ware na ti o sade mu hunu no enye sa na ti o accident wa wale mu papa what you asentina na me last word ne say aware mu nsem nyema mebrebe na koso wo e ma ne bema aware mu die ntina ese bi won ma eye secret e wo se pia bontinsa nana akola no magu nanimu ase na bema no wonya oba ne kan na ajapade no monye den wo monche me da ase abrotia also asemu aware na ya ware no for so bema say ya na say wo hwe na wan toto ne ma ya na kwakọwie na me ya se omo so so de na kwa akoduru sei for so bema enye de bi nsi bi danie aware mu ntokwa ne ade no enye de bi nsi danie se enipa mienu ka se oma to mo ho ase na se oma aware a eya na eto da bia be hu ne ma se bi wom na oba no ma studying from enra nyina no me hu se opeme nko amede said de be ma bi si so no wo se opema asem ana so ye ma asem a se wonu be se 50 plus ekoni na duosia ho na yankopon fa ne nsanka na woguma so no saa na oba bi nso so no so aka so open ne de nda bia na oba CID oba teto ukunu oba ni say da bia me so ti aware aso hwe na ne ma ekoso no wo mpa beta so oba pake no akọ oba bi ya na ma bebire na me na wajapade na me twen so no beka se waye no waja me kwa sa woti aware ase na wo hwe na sade ekọ no enya you have every right to say me ko cha japade na aba beto ye ntem no ni enya isi etrasia
Emma we yen be besi, Emma we say more say, ya catch in your barn say. Our near the one were about Shana said, dear Conoso Jaya or penny bear bintina. No moon can it see a year friends and Cassanes so son in 1 minute, no moon catasso. My uncle bother run away, I say, and away, ye say, and away, ye say, and who knew for so be when the bear man in na. Now, yen we are bear man on sono. Yan can't chance as a warrior, won't do who be. And mamma no more warrior, men I'm Dimisika by Yaw, one dear, and I mean I'm Disika by Yaw, one dear, and I am Mamma money, old Domington, I'll quiet Sadiano, and not just what Tommy. And our warriors say, the Pammy, I drink sure dear Ben your yanino, or be a shed not drink. Now a team yes, Jaya, what dear be home. Now, I say, Mina me ye bear, Mamma Dimisika, about the wallow, and ya Mina me ye sentinel, me qua bontia when you write to be a say, obey, there be I may say, bear my one even yan sano, on the qua bontia, man, you know who the warrior wabonting. A year be some mamma no motive or soon near a minium. What ya say? Bear my dear, bear me piano. Yana none of your battery, I saw while me and say night, and yet me a better hour to do more. And yet never try and plant you, but Ben Mabia or Nimian San agenda from Biano, Uncle Tremplum and you who da. Now you don't crop on that, or then pata actually, nice or them a trust will be a new beam, and so cried Biano San and she shall to us. Okay. It was also me the Manusi, no more catch our blunt and then man Manu Bia. Omo wari omo paso mo yinamo ebe kasebi ebe sijina ye do be che o madwi wo fie ne se wonom sesa firi sa ne ma no ho na se wo ya de se wo no monsa anase bia wo hyiwi anase wo num no bone na se oba ka se wo de eduro bi ebo mo gya ya nya ni nyina da ena ye poison se yakogye ye timi kochi eduro ne ade aye ye nka kira wo be ma no wo ya ye nya de obegya da na ye wonuane ni ye friend say nsa so de o ma woduro no be kira wo sese ni sente no menka che me nua be ma ne say sansa no mo ne ade no abrabo bi a wode aka ne so ban ho no enya ade abeboa no wote ya nanim nyina twetwa ensa na wono mo no ntia woboa na obenso wo ye nipa kokko kama ya fine nice man it is o sa su ban no e ma asem ne ayi no e be ma bi di kan amoa wo no so obeso oye omna samoa na ga so omna samoa osole ya no oye omna samoa wo hwa ne wo so ye nti no e na etu aka se me pese me nyine te sa wo no na blaba wo boy comment no pese o no eti wotu wa ma blaba kan eni usuban ne wa kasa wa blaba nanim enya sa wo kodo no mo sa na otehwe gatam na wo jo so gu hu se yampo se nyapo sa ne ma no wanim kurampo nyina twetwetwa okay yanka sam chira wadefo yi se sebe mpreduasa se wo wade na se wo yire kasa wo tenetene wa ema na tenetene mema ekwa bi so wo bai mehwe ne kasa frie no abesi na abrantie wo proyie wo mpo se ye saade wei asem wo yasi ne no mehu bi pen mi ne denti ameka sa wo ba bia ni wo pese ni kunu ye basabasa o ekwa ye obai de ofaso obai wo popa opoyie wo mpo se ye na ugu maso fru wo bronsa enene wo tibini te jonso obai kadie be pa mane na ko ahunu media sema meka cho na anwumira se kayemi Osei Aboagye a kemekwa akopempenfo apo obai ya chew me kayemi a wadwen kira wo se wo kɔ obai wo yira ano no se wanhwɛ ne wanyina yie ne wampempenfo bi amyanka wade ya mom obekwa koduru baabi no maami obeka me hu yanka obeka no dabi ɛyɛ asɛm sɛ bɛ na meka cho na anwumire no sɛ kameme ne wo sa ba mayi a ko obai kemepa na kyɛw yɛde anye yasɛm sɛ obegya no sɛ wo nware bi mu na mmom akoda na sɛ ohwɛ no sɛ de sɛ ne fata na japade ewo mu no fa no kra yɛ adwuma sɛ wakɔtɔn a yɛhwɛ sika involve fa oba no de ma no sɛ de opagya kosua epagya snap no wahwɛ na gifiri ni nsɛm na bo a ɛyɛ asɛm sɛ bɛ 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello 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 udi baby afrefre yetio and Miss Yaw, I'm not from one cancer.
near a high and fast and to near honey be our one car. And to be out for something a million by no such a kind sometimes. And the long day or more from what time said, young folk to me, you could have done it and to okay, when I can say that you go see Nemum, I have some yaw. Wawa, it's 1 tier so I won't cow. Wawa, 1 tier so I won't cow. What am I say? And tea and a baba wake can say, hello. Hello. Would you be afraid for Penipa? Where they can be midwest to Western North. Yet you. Radio, Mama Majo, na Marcase, Mabonjumapa. Na women, the Ayan Yan say, the one now worry. Our beer Tawantawa Ebeba. Now, the moment our warrior, you do the company to me, to say TV stations that they're not also king. As some I can react upon a airship. Not the war of ban wet me about the 2 community and then race here. Mr. Say, Jean Dane, and not image Dane, I would be job ban out of the eternal, and not Japadinian and other 2 community and then race. Every baby, I was a number of catch there, say, of them and nothing. Let me say, no, Obani, yeah, not just them money, a year marching to Onam Quambiso, the Jew of them, and said that they are them and Quabon Tiana. A man in the brave one, so Omuku Band, no one in a master for so man, and both said that they are Omuku Jimmy, them money, them money, don't make and on a them and a better. Hello. Good evening. My just open Nipa, baby, I'm free with you. Yet you. The patch of them are the best. Or you can't say, I don't know, I am not more to woman, 1 dear woman or dinner raw. But it's no I say moton na mana the life I had I abasa mingi. Now Obama social Bemana or fan or yellow question I had dinner or that is that Bema crown and Rabbit and on so on your care. Nasa. Okay. Hello. Yay. Okay. Yay. I'm sorry. Yay. Yabreno, Yabreno, Yanko. Engineer care be like my bonnet what day. When chance of when you did for dinner and come what room is good. Now, almost someone I can't say Jacka, which be like this year, which you are doing. Ever then comes and come, mammy. Over. And no one in there, no. What person I gave you the pressure. And can't tell me about my money be. And you may make none, and you may none in them shop was here. As a book for my you. So much of my abra papa. You can me a deal. This is more catchers and then assassinate here. Parisian one of the struggle. I mean to know about yes, piano on something. What I know about that on the no, okay. Hello. Hello, yay. My just open Nipa, Yanko him. You are not coming in a cassette to Fiat Chancy. Okay. And I had any associate assembly to mention you. Many of them are a big mistake. My men or several burning crew or banning in the food when in answer. Now, some year before I'm has the oil. And the question. One thing now, Uncle Pacho, one more banning. Okay. Hello. Hello. Hello, Pastor. Oba payenti o last caller. Gato, Oba na nyeso good am na animal. Yaw. Ni na manikasa. Yaw, na manikasa. Nyeso good na animal. Okay, last caller. Hello. Ni kasefri Obra yemiem. O kasefri Obra yemiem. Capturing your life. Eti open Nipa. Ya fema banama abeku. Bema no on Trumbase. So, my shady do TV, so Bema, I say, so job there. La Shonada, I think there, super. No, many of us on Trumbase. That may be Akasaba one pair. What it is, so some of the can be no. Bema no other one is also on Snap in the class. I said, want to be the same thing. And the better answer nothing. Into one so also you that way your job there, I think another bring a better. I mean, could be right. Enti the idea ekosiane say ye betra fitiem na ya toa so nemom
so oba no keka nsem bia me Oforisuo Aboagye de me hunu se wo ka ni bre so ene ma no ekoba sa enti bema no enhwe yie me ni baby America ko a personal experience we ma hu bi pen wan hwe yie obeto nananom se do obai wo boa pa enkla bi wa eno oba ne betra se mo hwe ya asem bi mpa so asem no na ompese wo ka atwihiem yenia na ye ka che se no asem bi wo a on can because I am fan nsem sie muntie ne ye pa on call direct nti yenie ma oba no eno oba ne ka se mo kire se ye nwa ba ye ni wo bi o ye nwa ba ma ne beda edu me bi o de sumeto eno so timi kum nipa o dem ate ase me se ebi anye ne kore etimi kum kwa kuna se ba ma kura mimi busa ne se ensem a wo yire kan de he na no kore na de so na eye no kore kirem enti ye ba sre eno de seven prejudice ntoko mo kekeka de ije ba ma so beta no nko so won kasa se ono wo kasa wo ka bia nanso ono so de ya obi so se o yire jonso teze mo junso krobo sam eti mo ye junso krobo eti no da mo ye ni ye ya na ka so ba so won kasa de wo asamoa so yes ya obi wa hwa ojonso krampo na start na bia o hu kese mo na de sade ane ba kese mo demo dia jonso na mo de adwa o mo sa ne o mo no so mo ne obi onom sa o mo na samwe obi onom sa won ne no ne bossa show so eto onye oh yeah enu de o mo ni adaje de paper pro ya number 0546 88 3287 another 243 58 another 58 78 another 552 0955 93 mu bia be frɛ bia ne no eye production la ye be je so kama wa asɛm bia ha wɔ no ye be pa no pomasi bra at the amount. Yes, sorry, so the happy belated birthday at the airport at the Amanana Osei Kwame. We a special one from Omono Asamoah Bema Osei Aboagye no just so train. Nyankopɔn kwaswa nshraw na onye wadom Oma onye chaya ahoden ene apomuden wo mom na Asamoah Bema so dodo nti no Nyankopɔn ne pa nyina ya wotimi de dom adasa no onsum bi enfengu wa brabo. Happy birthday to you we belated. Na yemfa happy glorious birthday enko enfama mianka sabi nua Bema Francis Japan Nimpon ye friend Ras Pastor Kashia wodi ni juma ewo ahafo so nananom FM osa director ede Makash multimedia ene wa woda bro Nyankopɔn enhra ena yesra de ama wo nyame fa domo enko adomo to anamo ensi bia ekron onya ochem no katabo omo onyini che ya hoden ene apomuden ewom. We love you so much there wo ye ede boa oman no mpuntuo nyina no yese ye ni sododo nti no Nyankopɔn enkosoa enhra jara safara we ras Pastor Kashia we a special one if you knew about hine na mame akua ye boasia machofo so yan kretie fo nyina ne kase nyame ya adoma wo chena 1 pm healing point dwumadi na pomuden edwumadi beba abeda won mo Sompa 93.1 Sompa TV echi akase enkoma ono abu George Opoku amponsa ono na nkane no ekasama